Vasia, Casalme, Vania, Calpoina. Little Lotolo imatautu Malepeni sun lalai mulinu Etaitu pito ia pia Sio untau langa manaya Le fepula fi mai le sami Ota umau fetu ile langi Wasulungi ya umasia utani A omasa bali bali Le masina se isusulu Ia Samoa lo umatundu Se ifai mafia fiana Si vai mapepese Matatalato ulele Na omae manila lo oleni Na oa umasia upele Tangi mai lewati Olo otumai imatapele Maeva masia upele Tato oto ayo pese Matilo tino atu isisifo Olo otu mai aile casino Mauna moli paata amilo Peito sepera mitai ai pupito Le masina se isusulu Ia Samoa lo umatundu Se ifai mafia fiana Ia lana tine matama Olo sisi vai mapepese Matatalato ulele Na omae manila lo oleni Na oa umasia upele Watonu matatau le imoa Wafa aingoa ai Samoa Le peni nau le Pasifika Wafai mamita ngaya ita Faapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai moa Ia Samoa Le masina se isusulu Ia Samoa lo umatundu Se ifai
lua se fulu lua malafa bidu tu te nei le se fulu male lua i le ia wauli o le asunga fua le ia so se fulu o le masino mati lua fe lua lima e fi fo i le nganga e fa dala fa tuai lau fa funganga e langa tui leo malau mai moa malau tampo inga sa moa e langa tui tono New Zealand e fa pe fo i le Barcelona i so se tunu o lo o nopia i lo tupa ia ma lo o to ma lo le sui fu maruia ma le langi e mama o se fulu aso le masino mati e talo si o lo maruia me o mai le lofa malanga de lei o le tampa au sili lunga e a fai fo na ia fia o e le malanga ama i o le tino e wivula ia le fai atu e fai tete a wetelu ia le manulu ia matama fai lava inu a tātou whala au awa a le usta ia lava ia le taimi e whaatulunga ina inu ia tātou whala au ia na paua leo le me maua a le etu ia lono winga ia ua makua kaupipi a malawa atu le vitalanga ia te tia peona ia le tau maftanga mai le tau na li la si uli me fo i stimuli mawantu leu tātou maftai ia le tau au na whangamua po se manu si uli ili July 5 le whiawhia na nei mana ia le manu o le tai awana le la le marifo mai whangunga le o le tātou tru talo sia o le daua e tolo ngona fo i le mafana fana le divainga o le awoli o le asunga fua le wa tātou lea ba malawa tu i le tampo inga au ono pa ia le tua sa la waina le ufolfola i fai ngona veaso le sei ma vai atu nei ia ma lofu i le ono sai fo i winga o le lafu ma moi nisi utaimi ia ua usitai ia o nisi fo utaimi ia ua tau fa pepe na tu lava i la tau ai ona o le fusuia inga winga o le tau e tau fa pena hai mātou inisi utaimi pa talofa Lord and Lua ia le mawheo tu ua pa anga masani ala tātou porokalame o le awoli mawhonga mua ta mama tina mātua tu i maile muri panga tono mau ta malawa ia o nisi tono mau ta ngase fa befo i no whanga lo tau sia ilo o tau soifua maloloina wa mai oi le rivainga o le awoli o tonu wantu se malu o le tai au po se wha malostino o le awoli ia talo si o le dawa mau se wha silinga malosi ia misele malosi o le du o lo whenga i fo i mangara wenga tūte ma whaiva ia male angi nātu leo whanau ia onga i le reifo ia sunga fua ma lole o no sai ma lole fa ma losi ia o le sunga fua la valanto ia pe o da masi ia i tātou e wha tūtunga ta ona o le mamafo tātou tau mafutanga ia le sa kako pisi e fo i le aso nafi tai au antoa o kuka e le antoa se sifulu minute tau se miai ia ona umalona e whamaisi i whaano le maonga ia o le whaaloonga kuanga i le awauri e fiu ale fiu le whaiwhi au koe whakari me le fiafi ia ua whamai ia waku ia o kou sia u whanga aue whakari a kore wha ia ilo ngā whamai ia o le whango wa ianga le la i o le loma kua leo kere fiafia ia ko le whango wa i o le ko inga leanga ki ngā ilo mafofang ia o le kongu la le koe laku fo le loku ngi masinga ia pulea stafu ni le lao no sa ai vai e te fa o fia no le ti a polo i lo ma fo e pulea ia te oi ia ma ta fa i tono lo ma fo ala no winga e le to le ia to se mea e te faia i le so ato si i vanga na ua tau te a e se le da mea fa tu ulu lo ma fo ia ona tau maua i le oi sina koma a o tangata le te fai mai o le te le fifi ia la le ai ka miso mati foi sifo fa maliuriwi foi se sai yoi fai mai anga kaukalinga mafia fia ko e lau ke sui mai anga varira nguku sui mai anga pure kasi yoi umanga saura ka vale ko inga saura ka vale saura ka vale ka mai au ikale de fia sorry wa kiri inga lu runga roka suka waru wa ko runga maroka koko mawaru ala fia le vai ngale ka kere fia ia tanto ono sa le ngale upulo sa e fia ono sa na le ono mto itusi a le fanti longa le me on sa oka yoi e ke fa lunga kwa fu le lumka avak boy me alunga ia talo sia sa mo la no ya nga e tu fo i malu ta boy ele fa ngole vea so le sei ma vai today ja, ele muso avano tanga e tu tai o le Pacifica Festival ele sto na imale so sa ia talo sia o le mai toba ia le fona to tele le malu le tu sa va pele o nga i tu ai e moli mawina ia tu manga le Pacifica sul mal tasi tu le sa fatino
ia la tau whaalinga o tūmanga e le no whangale pe o le masinga i nai le Western Springs. E langan tu fo i lea, o le nufo tonu ina le sa nafi, mai tu ina fo i a whainga lotu, ia o pespesenga whaalinganga. Ia mala tele lava, ia po lea lava le me kako ke vesi. Se o ke whai aku po o leanga la unga, o le mea ku whakua. Ia, awa ape, po o lea la unga ngei, whakai ka inga. Pe anga wha peonga kako iei fo i le ke mire nga kausua i se mea ai asola. Le ke mea o la unga le li whaula. Ia so aku, so le. Ia ngal fia. Lima ia mpapa whalao e fia, e lua. Ia longo inga i unga kui fo i runga masu whaila. Unga whapea. Oi! Ia anga mea ri o le kinga inga kakai whanongolongo ri ia lenga le lua ia. Le mea le o whaamawhaina mai i. E le o stangata matua. Le na ruantu ma le tau mafutanga lea o le lua whalao. Ia mai e lima. Ia lengi ala po awa matatua ia tunu ia na tala ia i le li whaula. O le ai la walunga ia i le la tau mawhaina tunu. O le ia le o le satini. Ia a whaila o e silsila le o le satini. Eska mai ia e peo lo kari makusi vo le mo le saki. Ia anta aula le lima sa e lima ia. Ia manai whalawa e lua. Nau wha pele, le anga le tamaitichi. Le lopes ka me kiki mai o le makongu. E le ngantai lea. E se le manta poto sion tina. Ia vai o le na anu tamaitichi alu e whanongo longo i le la unga le li whaola. Ia le na wantu ma avantu lana lunch. Soli. Si le anga ngi meo ka makise e se le popoko. Ia, awa le amaska ka makua. Ele o sau se kala wha pea. Ia o le nga sau si koe inga le malanga urupua. Ia pe mai se kala kusi. Me le nga sau si ro makua le malanga fifi. Ia o le fifi mai langa mo le puri. Ia kako ngofo mo kako mafo fo vuile i le mere kako ke vesiengi. Wa te fatu. Ana va pe kako ke ye o le mere nga la unga le di fau. Ke fa kula ka le fe kako ko vo se sirum. Awo. Ke nga fa mai ngi vo ya le nga e fo ye le va venga i fe me fe. Ale le ngi me ai or ngi me. Yo. O kako. So le o le la walo la. Po le ana fa mai o le nga ami mai le fa ila unga mai le mai fe me fe. Ia nga. Ia lo ke aka wa ke fa lo nga wi ai longa ye se fa mo moya tato e sao mai le tula ya le mena ile o fa ma faina mai donoli o jus wa laki ska me ki ki ma ko u nga wa ku manga fala ya ai funga la potion ki nga ka penga nga la ya wa nga pisi dan ko inga e ke u fa le man to trula e fa ta wela to le tu pauri ya bi ta fa to na i vo ile le tu pa to mai ya le mea lana, o le nta pena i sion tina. Ia lana mea ai haru mangi i haru whanongolongo iu. Ia le ngā waku anga whai i marwaringa. O kai. Ia po ani wha moe moe o lo tātou sa uni e tu iai. Le nei fo i wa yaso. Tautua nā man tātou. Se le o tau mafa. E le o ngia. Ai, ia e maua le anga le aso. Ia e maua se upu, ma se le sona, mai ana au auna, o le ala ngaina le upu. Ioi, e ua nga o loa, e ke su e mea ngā i o. Ma ua fui ke anu e ke whakere me fufuru o i o. Awa o le mea ngā ne kupu i kero ka ko whaare wala vengi i whai. Pa mai, ia, nga o leo mai si vahenga le, ia, mama, ai kasi ala ka vai. E ngā o le ngofo, kala ngoa, whaakere me fufulu, leima se au ngā se kasi. O le mena te whapea, tole. Ia wai, aka ko wongi lai sa mo. E au sangi o tāntu ai ngai sa mo. O le mena o mai i a tangata o le nu, tangata o le ka le sia. Nei o tāntu tau ai ngā mai isi nu. E o mai i te pena i te whamauta ma te whanau. Ka ko ingi ngiusila. Si vanga nā le tangata. E le o hango fo i lele i au ka wholonga whare. E le moa inga langa vau. E le te uala na pala au.
e le whaamaina le la pisi mai le luas fultau sanga talwai. Ia on kau ki ngā inga le ka penga se mea. Ma ngat pang wale me whalwai te mine ina alwha tua alwhara ie. Kūr busa aisa hola al mori. Oso alwhalwala. Ia o le mere whamai o le mrea. Tōre. Si. Kau kua ngā maka kura ngā mea. O le wha avenga. O le wha avenga. Ioi. Au avo le fia le mea ka o le kaupenga. Ioi. E umane. Ia ua ele ai foi mal palpal. Ile tala ua au mai. Ua fai mai meki. E o enono fo ile fale popo. Ali I fo meni e. Sau se I fai sau upu. E moni lei unga. Ua faa sale fale alunga. Tasi pai ala. Ai lua ia fia. Solo ia folau. Ai fa ilesi kokia. Limane iolo. Ai olo I vai papa. Ai inga ile tai. Ai valu I samea. Awe ole tupe. Ole tupe esu ingata. Tinga ole timu. Faapea male mugala. Sisi peni male kolopeni. Pea atola upalen. Tusa ole lima pauni. Ile masina atoa. Yo. Sima mai. Lalo. Lalo mai. Awe. Ola fima olo senga. I fianga tafa ingata. Kolo fule si amani. Ele ula lava se tasi. Va ai potokolea. Tuanga I matoko kofua mawala. Sauloa vai tele. Auti no belenga vau fefe. Ole aso ole tupu. Pei ole sisinga fua. Ngangalo ole tinga. Ae pese male fia. Ole e faa maoni. E sele male fia. Ai tai male fili. Pe ai sai ni mai e la ititi. Awe ole tupe. Ole tupe esu ingata. Tinga ole timu. Faapea male mugala. Sisi peni male kolopeni. Pea
na mai Robert Curry le fo I vai ngola woli ina ua toi lusful tolo mi du tona tale o le July tasi bai ya le sunga e le li pule le o le tau tumala unanga a le digi sao le sila e wa before le unanga le TL marketing ba le pacific40.com e ma le pepe talo lo now le talo for voucher le fionga ya le pepe talo lene o le wa suia la na au le mona Pacifica ina uso so fa ya ina le blues fa tal va tu le pepe ma no ngalo ya pa filo ya tu lau after lenga fonga muele nei taimi le uli ya me se foi le fa fonta kwa isa mo lo pata si mai ta to pokala me ya fa sta wa uli me foi lam tanga o ngalu ngale nei pa yaso ya wa ta wa tu ngale o maftianga si amato o tapua ya le pusi ya ta ilo foi maftianga se tatu watu no ile melo tupu ngasi amalo isa mo ye petu sa matulanga le mo we se matu wa ya te vai atu ya e fe lolo voi si matu ya foi o tulanga no e si ato au yo fiti a il tota longa lasto na ya mo le si le fiela pepe ya na lavana la wa lunga foi telefo tondo ni tudo ya le fa le hano ya yo telelo le fa ya to fa me o fa tani malo ya umal na fa me o company pasi ya wala ilo na itama mai fiti ya po le ale me o le afa aka urki ki ko lo ya wo muringa ri le wo yukari le yo il ko ese ya so la po le o yukar ma ngari le pepe ya wilia ya le mena wo me na ese to fa ya man tu fo yo le awa matai avel fa lo ya fiti de ba wala facilita wa o ile aula pito ilunga le termine tanto te po le ya ese le pito ilunga ese le alu fatala fa solo pito wato malolo ele awa fiti o se awa la usa ili ni o lato malo esa yo e fa mai le sitala le silo matua ele na mato fo ya so termine ai tal no la ultua fa mai o le mato officiale au le Chiefs o le mato officiale au le Crusaders to nuala au ia tele loya Wellington ne pa wa malolo le tua ale awa ile Blues ele fai ina le tua ele fai ina le moana yo ala la fa patula ma Wellington o fa lua ina fai ina la o moana mata ina talonga le fai astona yo ya o se talonga fo ile le wa le tu mana tua sa no ngale sunga le ni gam tenia ari sevela le tulu ile fa talonga tu stala version tene e mana ia le awi antu le awala mana Pacifica se ilifia ilunga le sipili o le ta alo tama whana wala Pacifica pita Elena ta lo foi le manta o ngol Pacifica e mo mi se man malo e uia la le na sa witua ia le sunga ya ari savea ina ua fa manulia e fa fitai o lenga vave umar kai merka lo ngali le ana sei o va ai tu lava la fa o mi fo ane ale le va ia le taimi ya manuete ile matmat le va ia tu matu si ia mai la lo tanga sa va ia le ya va tai na o mal taimi ya o la vo mauti no ma lo le al mon ai esele le mawolunga tu langa lo e fa tino ngata long la o mona fa la titi ia le telo messe ya wa mata foi ona ta mai tu langa o le fa nga ino ava no mali lena va i mo to atele ala tu sikoa le leile la tu fesile wa fa ngale il talo ngato ya talo se ya la tu ma we pe fa pe le si va ngata wa fonga mua o le to atele o tangata Afrika e no North Shore sa over ia wa nga ia tu mala tu ofu moana Pacifica o la totala o fia wa yese au o North Shore la tu ta po ai wala va o mai la wala papa o mai Eden Park ta po ai o le Blues ele ngantailia ia fe lo foi nei papa la ngina ta mai to wantu foi le pe o langa ko filo mai ile a fia le obe ia e matua man ia la vale lango anai tangata New Zealand la foi tuole o kilani ma ola uba ia tu ia a fa a lualo i pe fa pelte leona le leo o ta alora o mona e una ta o mona Pacific ai matua ai fusi malango e tele ona tangata pa langi fo yo lon no fo le North Shore ya ono leua lato maita o leu ese au lato te tapua ia ya ai faftai ya o matua ia ya lango matua le mo te atu e fai masui o tato nei le self
ia e tau mawhai au mai fo ini tala o talonga peo nei la fionga ia fui maono ia me fo la fionga ia pesta ia whaftai wata moli mawina talonga na ese ai lea so tau whate te ato e fo tinga lo tau rumu talonga men whai las whale Whai ina fo le plusa leo pepe o te lei mata talonga ana o whalongwa A me veri o tau malaeri ere manu malo i se moa fo lau ia e uire ia mali fa mai se antu pea ia mamaua pea ia toa pea le tai e leo le amatanga au le tau unga ia wa tele ano vai la tau au e se fa vevesio tau au le amatanga ai o for te me li fie le ipu e se au la si e le ipu ia mara tua leli e leo anto tua umama to tamai te mile fa ele te leo ta longa ia ai ono le foto a mantanta milusanga ona u fa ile tana foi leli ia se eu o ifo ala fa o ker ko inga vele o vai ku dang fanga fiu a fa ku fa ku nga ala fa ile loko o angela fa nga fa le ko ngwa ko vai lo ia ya malo ya tatu talia ya pai unga talonga ile ni vai aso o tau ta penatu ai ya ai e mai tau watu fo yo se el tatu ti saulen fai las freile fonga mo ia e tonu voi la tu fa fi na mo no mo la tu tai lima se la tala o le tangata sa la fa ngale tau tu al ClickX e la foi ana se leni isa mo le numero fitu iva li matolu iva tolu fitu iva li matolu iva tolu o le ngola e fa la ele sta la ile account le ClickX o ngaulua pikeo se fultasi mala iva lua ya ola se te leo le ngaulua le stala ya o le fa fonga mai le o mo la o lima se la tala ni sila o le isi o le tapap na fa tau faloloa o le numero le fa ngai vil ato numero over se la avale la foi no tapap le o le odu atasi fa tolu iva fituono o lu atasi fa tolu iva fituono al numero sa mo sa tapap o le fitu fa lua valu o lua fitu fa lua valu o lua o lima slauta la New Zealand ya tasi tato entry Australia o le tangata fu sa fangale ClickX el fotselen angale numero fitu to tasi val fitu fa fitu o swafa o le stala tato account set ClickX o luce sinoti vai molile lua luce sinoti vai molile lua le o man malo fo lima slauta la Australia ya ola ato e pena foi le sia tato sei las família vayaso nei mai ta wat to wat to was família tato sei ona fama e au foi la yellow tato fa pito olo fai nei ya mo la to lo na mia tato sim card so va foi fenga mang sa mo ya sia mal tato office mangile ya wale fa tino ina foi ya o auto sim card ya to tele langat ya mau I foltato officer mangil ya o le fo wa ta tu ala tato tia marketing fo mo to lono na tanga to so tai mai o lo ya la to ngaruenga o fainga o fale mo ta malawa isa mo ya le wa ye fia o le wele a wala in fio no mai fata tan no au ti lo au o lo ya ai me se la va a pito man ya o lo fa mai ya o le fio na le social finance pe na ele tato company finance le Samoa New Zealand finance inai mankau I tono Westfield le mato te fai pa anga lo no winga o fa tau uma fai o longa le Samoa I amatu le tia marketing I fai pa anga mal bluebird o ma fai ona palai finance ia mantua la e ai foi le process ale finance e tau ona foro le ma tinoa ia e ma fai ona lato whaungaina ia latu tautua molu tongi no lau whatau I le ti a makti ia ai tau sangalo o wafio mai ia pete emaili mai fo mātu te whai atu le tau o lau whatau o lau le quote o lau ngaruenga ia o le mea nai mwheona e ave o le finance apply ia le tau o lau ngaruenga Mātango fie lea vaengo le tutua le pepe fo le whaingo fie ia wa o le waitau le neima le tantua fole un tanto ye a whaingo fie lava le tautua mara o danga ia mamala malama le lei nei o tātou ta mamu tira mātua. Ia o whaingo fie fo e ona
Whaanga solo i le whaantironga fo o tātou ngā ruenga. Ia o le sina i tu. Ia o le te vai atu. E tutongi nei. Ia lala apiki i fo i Samoa. O loro wing. Ia le koe mingo ia se lengi wako fo i whaali usua vai e se si a leo pe. Ia o awala umana o le atam yona fo ia nei. Ile mwhai ona ia ki tilo umana vai i tāua ngā ruenga. Ia matoe au popo e mwhai ona tongi nei. Ia lawe mautinoa. Lawe iei umale oka al whatinonga. O mea umai Samoa. Ai le reile whaasotai mai pel tātou numera o lua tasi 5 tolu whawha, o lua tasi 5 tolu whawha. Ia, pe i meri mai fo i tātou info@trmarketing.co.nz. Ia, pe te angai fo i lunga le mātou Facebook ka TR Marketing. Ia, o le whapea na mau mai ia whamamunga fo i. Ia, awa ia whaataunga i fia whai. Ia, i le tātou Bluebird. Ya, mo voi taimi sia si mai o lea o lo ia i tala ngā titia, ia mis fo le uso ya partaiso. Ia tatu vaenga na tatu sales. Ia fain fatata no ai mo duema. Ma lo sa no le pepe no la tafsil mulmuli wai sa uni toi fo i mele blues i le fa ngol ni vai aso. Ya, o le me fia tauna e man me fonga mo. Ia. O ki langi le tatu te no foi. Ia. Au ia le tonu au ki langi. O le awara blues, o le awara moana. A o tau ia le tutapai ne isi au i whawhata o kilani. Nā o le omo ai o awala mātou ia au kilani i whewa ia o tau. Ai ese au ia tutapua ia. O le te leo fia le fionga sa o le ia antuala tai leo ta. E leo to e tali mal telefoni talun fai ina la tu au moana. Ea kōranga. O langa a wei le fionga sa o li fai ngole dei vai aso. Ia o le mea e mawai le fia ma le manuia. Ia al watu ai pea o le mea taua. Ia o lo tu mau pea le sponsor le ACC le fionga sa o li. Weva ia le malo si o le sponsor le ACC la wo ona lu weekend mo le utau la le tate no patatu i tatu pat. Malo so le ni ia o. Ia manuia tele ia. La vasinga mga luenga o le riva ia so tanto whilo ai i le manto malaya li le pepe ia o na whai e leo nisi a tanto tala stasi pelua. Ia, aftai, manuenga runga nevaso, soifua. Soifua mai maria le fionga ia le pepe tala i lene le li pula le tautomala unanga le DJ South. TL Marketing ka pefoi ma le talo fa voucher ale Pacific40.com. O le wa ntoe fia, sfulu bidu tau tala o le July tasi maratua, tala i July tasi la o le rei e fa fonga. E se fa poponga le tātou tala i vai whanua e pe on te pera iai e le sunga ia se uli umalau leifi e a wala wale long pui li o lo topa i amalau to manu wha talavanti a Vito Leo e Nessie Stowers i mele tantai sau i palisi sa mo e langa te leo Marcelina Brown te mulo leni alo antu wai lava i a Miriam e malavaenga Queenie Savelio o leo whingaluenga le Field Rubber Limited i nai Mahanga Drive sunga ia Junior mo lima le vaenga Maria le sina te vae mala inga sini fa talavantu e o mai ia a unga voie po le siu o le fao Aferit le na fia ile tu i te sai Brisbane i Australia pa te ia mo samala inga nai mele pone talo si o lo mo ia umana i tato a inga wo mai masani e i dai Australia mi se la vai no fanga o le na matoanga pantia e Tavili mamantangi malosia me se timunga e mai le fao Aferit yeti maana se ngia le au noma me le pone e mau tu mala vale ma futo me le dinga woni fa taile fa ta smile to tu ale Radio Samoa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Radio Samoa, tasilima iva tolu amo. Whapoponga o tātou porkalame o le luitau mo oe, te o wholofo whatalo whatuai,
I le nei foi vai nga le aso. Le matai o luas ful male lua lon vai po todos ful male fitu. E fa pea ona feta lai ai leo Yesu ia te ia. E te alo fatu le ali ilo o tua malo loto atoa malo nganga atoa malo manatu atoa. And Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Talanoanga lea le fesili al tangata lo ia. Le faila o nga Yesu ai savari variaku tangata. Fesili a Yesu fai a Yesu. O le ale polo a inga sili. Ia makua foi o meangi o lo ia po o e ua fai ala au nanga fa lo ia. Mamlama le tu la fono. O lona taua, o lona fianga o le tangata. Pea e soria tu la fono. Fesili lo ia Yesu. O le manatu la o le lo ia. E sili akurunga kama ia Yesu. Ai fai mai lo markala Yesu. O le polo a inga sili le nei. E te alofa atu le ali ilo tua malo loto atoa. Malo nganga atoa. Malo manatu atoa. O le ale mele a fi mai I le whaupunga ma le saunonga le aleri. E pe e fōringa o lo tau mai. O le alofa. O le filfilinga. Nio e. O le mea te mana tunatu. O na whai lea. Aua ni whao Sofia le langona. Aua ni whao Sofia I le vaai. Aua ni whao Sofia le whalong. Wakako. E mangai alo le pese mai. O iso le. Ia o ia lea. E au le rei ora vai fa me ia le ngā usau. Pe e waku se kupe e ke leai. O le mea e whai e lau filfilinga I ko kongolo loko po o kalawhea ngai. Whai akolo Yesu. A e furi mai lo markua lau kamalea. Wa fo ye le manga o e ngaki whai le mea leo. Wa a e alofa I le rima lo loto atoa. Ave a koala I rau ka ngaka. O le whamanatu lamba le lui tau ia te oe. Decide today to love the Lord. Pei o le kawala Joshua. Fili o tau le aso nei. O ai ko ke au ngai ai. Pei ko ke alo lo fai. A o a umlo a inga. Mātou te au nai lava le ari. Fili e te alofa I le tua. O nā alofa ngia I fo I le oe le ia. Ma wha manuia ia te. E soa fo Yesu. A manuia le tua I lo waso. Io manzo
Malo atu whangamōna sa e whaatalo whaatpo i tapo inga le tunu o le nei tūla o le auli tala mo lau tapo inga tala tomoa. Toi tilo lua manu vao Dame Winnie Lapin i le aso vao malo tama tai makina malo lato spao. Watu e whaipule mo le National il Party le Greens i le kopina o lana whaatosina mo le leo ni visa whamaranga i le Pasifika. Ta longa va venga miracle whailangi so sonia i le wai manu mata ina ne moana Pasifika pa pong bayat falu telino nei tala. Ola sto fa va malo fa mana tu mole tu pa ta mai matina i le fa ngole vaso le valu mati. O se ava no le samia au sianga e au sia le tu pa tina mata mai ta i le rolangi. Ai tu lo te mai ni sile nei e ona yesi na te meta tu te fa i loi nai le tu tua ai tu pa ta mai ta matina Pasifika. Ai patino le sao le fionga ia lua manuvao Dame Winnie Lapin. Ia teia, o le astu whawao malo mo tama taimatina o se ava no lea. E whailo ai le sao tama taimatina Pasifika i tamau ainga, ma ta upulau tele mati na e anga nuu i New Zealand nei, mari tūlangi ni Pasifika. O rua manavao e maua e tele sona tūlanga o le aveo ia, ma se urua i tina Pasifika e au siari tūlanga mau lunga, e tusa ma wha mau maungona ni tautua. E au fiai ma le avea ma se urua i tina Pasifika sa piliplia le Parliament o New Zealand, i le a whaimsalau Ivas Mariva. Au soi puane, o le tala ni maranga mai ona mātua i New Zealand nei, sa avea ma wha amaro ti au, i a teia. Ta ia longo oi le lei tiori si le Pasifika. Ta masa ni ona wainan teula inga le fōlaunga ona mātua mai sa mo i New Zealand ungo wha, o le stabi. E pe ona fōlau whatasi ai ma o la mo e mikinga, mo se o langa le lei i New Zealand nei. Ina o ta avea ma se urua i tina Samoa, wa whae e ere whae e apito ma o lunga to walo i New Zealand nei, mo le tupao ta mai taima kina o le Dame, i le ruawe sa marimalu, ta tala noa i le au sio le whaamanuianga ona oia mo e mitinga a ona mātua. I le mai ai alan tau tua si suita i Ulu Pasifika i le University of Victoria Wellington e tanu mai ruawe maspulu. Wa se tepu e se nei, ma wa sauni ni ai e tilo le rumanai. Ta e whaari ai o tina Pasifika e a oina i tātou i lo lātou marosi anga. Ma so o tanga o le vave maufitu tu na i mea ari le mai. Loto tele, e whaia le mea sao, whaaloalo, ma le leia ngā lue whatistai, pa lia lua manavao Dame Winnie, o le vasa Pasifika o le tātou tinalea, ma o ia foi, e tū whatisia tātou uma, se tātou talaanga, e wha wau. O le whaipule mo mua le pātia le National i New Zealand, o ia whai tio ina, ia le amataino se tāusanga le pātia le Green, e ulava o tau whai whātou sina uma mosa sini autu e tasi. O le whaipule le pātia le Greens, e tēna autu yono. O ia amataina se tāusanga e tāpai, le sa o le tonga o whemalanga inga tangata New Zealand, a tangata Pasifika i New Zealand ei, e unua manivisa. O le whaipule mo le National anai athanai, o i whalia, sa ngalue mo le lava mata upe tasi mo le tero tausanga.
e pe ona lau tele se lango i le tulangi le Pasifika. Whare anae e le ai masona si la fio se fōwhanga le Greens e am taina se tāsanga i lea lava matau koe tasi. Pai e tā wai, o leo se matau fōu, pa ua whai tau sanga o ngalue anga i ai. Mai o se whanua noanga on ole lātou tau o veo se ngalue ngā se isi tangata. E whaelo ai lātou. Whare anae e tō tele i whai pule parlemeno ni usilo o lātou loina o lo ngalue anga i le matau pu. Mai na tāro sia di tui lunga matapu ni puni le Greens. Malongo ia ia ora kopia le ngā rua ngā leisi tangata. O le Greens e whai tau sanga o whātou sina mo motu le Pasifika mo le Sāwhia i whemalanga inga e un no manivisa. Sāwhia le tāpai no le minista mo whemalanga inga Michael Wood e whaalau tele atu le ave seo visa sasi po le visa waiga e peona apalai le ona kutunu. Ma territory le eise motu le Pasifika o awhiai. Wa ioi anai will live on a pasili teime taun sui ari tu lapa no mo vista. Mai e tā wai, o le mafu anga sao poina le mata ngā ruanga o whemalanga inga whapea, o mana onga mo ni visa e wao iei tangata overstaya e le sao. A wā vanga tere overstaya e leo tangata Pasifika. Tā whasino e anae, i su enga mai le vai teimi tā o atino ai le maloni sila i ospa inga i wabeao mo inga Pasifika overstaya. Le sa whailoai, o le 55% overstaya e leo mai le Pasifika. E sa li whaia iai, te ngā iui ngā malo. Wa nga ia tune ia wawasa mana i Winston Peters i Amerika leo le apelo ia i malo na stoa papela ngai. Ia o le whailo tuso le stete Marco Rubio. O le minister o le vai whafo mare pa sui pāri mia foi. Ua malangatu i New York ma Washington e DC. I le teimi o lo tau whai tau lai umai mata le president o Amerika Donald Trump. A o ia i le malo tele o le a whai ai anfo tanga masui le whai ngā malo Trump. Ma isi stui whaporokiki o lo o ia i o lato visot inga. O le ase singa Peters e muni mai. Lea ila nasi singa, le sa astiare malo seina, talui nei. O le sa saor patu play o tanga tele ni fale no kwai. Wa va ai ai la poina atu le komiti mo tanga tele tele le fon fatono le taulanga el pilani. I se tusi le fainga malo e fa mo le mole, fe so soani. I fa mo monga mai le vai ngoa fianga tanga tele tele le pono le taulanga. Wa failo ai. O le numero tanga to no foi tono ta bali, a po lungo mangala. Wa si mai ia se tema. Salo pisa mo jo e se tulang matua i longa no mo miina. Masina tu wai. Ia le pule au mo fale le missiona le taulanga o Kilani, le Auckland City Mission. Aki. Popolenga o ia nei ia la to. Mai ta wai a fa ye o tanga te tulanga fa pe nei. E whai ngō fia lava no o iai ni a whianga. O whai ngā tae o na Sāwhia i tau tue pe o tau singo so i fō mano loina, mai masa ni ai o na uti mea ai maua. Whāria Maggie, wala tō tira fo i le si tione numero tanga te whati atu i teino tāu mawhai o whoina e la tō te o whoina, mō tanga te eskai tasi le 2%, na i lore tau sanga, mō moatu. O le pulo le polokalame, a o Kilani mo le wha mō pale po le Housing First Auckland, i a Rami a Lurudani, o i whali ia. O te ngata whai ngā luanga i lana whaalabum tonga o tau witi. Mo le tele atu ngata me moe solo i astai tasi. Mo i ta wai o te ngata ele ni whale no whai wale au sia e pātu penga. Ma o siri mama atu le whai ngata ma i le mea lātu ke mwhaia o na tali atu iai. E ta longa o le wawenga i le whaatono ni kolosia le luspo e ki mau o le aulaka pia le moana Pasifika Miracle whailangi. O le le skoa wa aveai o ia ma se ulua i tama te aro le au. O ia au sia le tulanga mata ina mola na au mo le tamana stanga le tupalaka pi Pasifika te whai unga vasto. Ma whasosoa ni ai le whaate i ona whaato ilo luino le Hurricanes i le manumalo Pasifika tosu tasi. I se tālonga tau whao malaya Albany le isi tua la lau papa i au Kilani. Langa na ngoina lana au longo lango manumaloa. Na whaatu muri ai le malaya le North Harbour Stadium. Ma maua i le lato manumalo mua le tamana stanga i ta alo mata ina. E be ona tali ai le tāpanga le lato kapteni a di savea i whai unga vasto o bai. E tolu ala tu whaia ina so sa iai. O le whai ngore vai aso tolu waisa whaia sa vea ua mo mia e le au ona ama taman malo. Ai o le pora sto na isari li wai le au se ta alo mata ina mo le vansu tas minute. E bona wha fia ina i loto i la tu sa i malai. E o fo i le kapteni a sa vea. Ta le mo whai na toi tiri malai le afa muli muri ona se afia ngai nona o ngā whai. Ta longo e sa vea le television Sky Sport. Ta mita tele i ana tama i le kolosio le leina man malo. Ma ia whaafte iai fwoi leo tā pua i sa iai malai. A paulona, o lea tā alo mata ina le moana Pasifika,
O le ale mfano toi whaluina le vasto nei, ona o le a pai. Ai o le isi awa le Pasifika le Fijian Drua, sa la to whate ia fo i whato ilo loino le Chiefs, o lo tulanga momoa le tamarasanga lusul varu lusul whaelau tokai piti. Ma wha amutali ai fo i le amatanga o le tamarasanga e noa, ma se whaia ina le au masi atu. Se mai au kilani sa whate ia le ACT Brumbies mai Australia le Blues i le skoe lusul tasi luas Fulham. I le latu malai whaalo toi whale Eden Park, i le tolu iai leo latu whai ina o le tamarasanga o le Blues. O lo pui o le Champino le Superagapi Pasifika o tulanga fitu le whasalonga o tongi o iei nei. Pa o popo ia i lea maftianga o le Blues, o le latu numero se funu ma sumra lima Bowden Barrett, o le amalo lo muni mahasto, o no se tae o le pona iwi o le lima, sa mawhai ona le mwhai ona toi te liu le afa muni muli o le talonga. Crusaders, o le awa New South Wales, waranta sa manu malo i la talonga ma le Western Force, tosu whase fulu, Crusaders whasu tolu ai i le sumariva sa manu malo le Queensland Red, Australia ile pia kana rugby class ticket. Wa fona sila la kapia New Zealand il fa vai no se aula kapia New Zealand i lalo sumar mal tu sang e fa vai ni ava no le o tamata alo televo e tu ua ia onga. Ole au fia de por klame au mo awali mo le o fa tinonga por high performance pathway program. Ole a filfidia mo ste mo mua i tau sang nei. Ma ole ta alo ta longa e lua ma Australia i lalo sumar mal tu sanga ia se tema ma o ke topa. E tari tonu ia le pule au le kapifa professor le kapi New Zealand ia Chris Lendrum ole au pou ole a benefit jai tupulanga a wai. O chai o petaya o sa mo Australia mo ole tanga Usyk oni tama to o lua pito silia tule nei ona le leia la fusu terminator rangi e tu sai ma le bango tala ale not just boxing. Usyk o le champinia ia i mo le pango mafa por undisputed e o mai lava le terminator ele ia sana pai ina. E te whaalua na i whāto i laloina uma i Anthony Joshua ma Tyson Fury o Peretania. Ta avea mo foi ma champini a ia e o au panga o le cruiserweight. Le au panga leo lo avea o peteia ma champini o le langi ale IBF. O le lua ana fusu api do sino na whaingtasa fusu ale tamalava le tasi e whātono na avea ma champini o le langi le au panga o le cruiserweight Maris Pridis o Latvia. E le lua fema le rufuru lua ma le lua fema le rufuru wha. O Pride sa fu fo ia Usyk ile o panga le ras marbalu ma manu malo ia Usyk i ai ma manu malo ai Usyk i ai i se tasti o pusu anga to fall o le terminei o Pride what he time talano ai ile not just the boxing let's have a ceiling ai pe o le pusu anga ma Usyk o se pusu anga pe to silia tilo no fainta ula na taleni asa fa dia le tamaletia ilona mana o peteia ta silia no fainta tele o no pusu ai o le fusu anga mo le vao Prides vao peteia le sa ngau mai tu e luo au vao peteia ai sa manu lava ma ia uai umi ai lori champino no langi le IBF o umi nation na teime o lo fa ula peta la Usyk e tau au e toe stepu i lalo i au panga o le cruiserweight ina ia toe fusu ai tamai peo o peteia ai petai e te lua nei sa ia toe whaelo ai o nana whanau nanga o tu o le whaalua lona ave ma champini ai ai o le panga mafu i se aua lai whaono ausi ai le whanau nanga o se fusu anga le ma Daniel Dupois o lo ia umia le champini ale IBF panga mafalea ai ia o peteia wa mai ala moni e whaalia e tasi lava le tama e mana e fusu iai mo le tau ia uma leo champini o langi i le au panga o le cruiserweight o Gilberto Cerro Ramirez leo lo ia umia fusu e lua o le WBA o le WBO tala nal ne yasa iai perfile mu le tunu manui e lava toi tulao le so Fatalo fato lau tala ne le tau mo le so mo le aso atai au. Wingo le tau mo le so, ele lei wingo le tau, whalongo ina langi mai o savini mai matu, ma le amai tawina le malosi mai i le afiafi. Bevela whamauina mo le aso e luas fulu ono tikeri, ma le malu luas fulu fa tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi ana nei, le sutasi minutete ai le tula e valu. Mo le aso atai au, o le ale lei mai wingo le tau, whalongo ina fo i langi mai o savili mai saute i sifo, whatupula ia le malosi i le tai au atai au. Bevela whamauina Ina mo le aso atai au e lusu fati keri ma le una manu luas fulu ono ti keri. O le au soa ele lai le tai au atai au e le sfulu 5 minute te ai le tūlai fitu, ma o le angoto ifo i le toi sfulu 3 minute i le tūlai valu. O la utala nau le tau mo le so mo le aso atai au. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
sa tani ta mawhai e li liu e se hao ai o te tū mau wa pipi I mau. O vele be ngai ki pipi I mau wala ngi vai ngola. Ioi, po le wala daina I te pipi I mau ai le nei a wauli, wa lima whaiona e whamuluina lau sponsor I le nei vai ngola. O le whaafianga ia po vinga o le tua, tu whatsiele le to whai a matamua upati junior sa lima. Ia matakalang bloka pina le tamauli mai le montele sala whai ma le whianga o sa le longa le pai a inga ma tapa au. E tawalunga antoi a tātou telefo e peore whaafunga ti le July tasi. I le hao ridei, o le na whunga I nātua le sunga ia se ule mulau leifi. Ia wala vile rongo puyari I o lau taupa ia ma lo o tau mamalu. I le tūlanga I pe ona iaia tātou matau, tūlai mai I le nganta I le so. Ia wapefo I le nawa ia so ua tuana I atu. Ia wala vile rongo puyari I o lau taupa ia ma lo o tau mamalu. Ia awhia le vuta mafuta mai le rivaengo le hawoli o le nafuta a malei fua mai. Ia ma lo la vile ono sai, ma lo le tawa ta. E le pa ia ma le malo le tātou utru. Ia awhia le nafuta antu ua sauni ngā lotu. A misa le tātou ina I Amerika Samoa, Hawaii, Amerika. Ia po le malo tele, ia ma so se antunu ulava. O le ko ki behind mai ia ma ko. Ia ma lo le whai o le whaiva, ma lo le ono sai. O le ase matua o le launga I le rea sa. O e matatua le launga, ia pe o nā whena e talanoa I nisi mata upu tono le whanasa. Ia e whape ngā lawaringi I o langa. Po lea ma lea le tātou tau mawhai. Ina ia sa o pea le tātou savalinga. Se iai lawa le maa tui ma le maa ngao ma le maa wha lawe a ao. Ia mo le meka o le laulu fo I le launga enga pe polonti fo I le stein. Ia e kau sāsi I lai titi tantou. A o le mepi to sili o na tāua. O le toi fo I mai lava I le mō le ala. Ngoi. Ia wa e toi fo I mai lava e toi pipi I antu I ona la e. Ia onga umai ala I ele o sia tātou mataupu. Ai o lo whaavroina umi. Ia o lo mafau wha. Ia wa ngāle sa wei I le kele o kako wha I unga sele o lo whai. I le tele o le taimi. O le mewa ai ai o tātou manta. O mea e wha longo iai o tātou talinga. O le musumusu ina lo leo o tātou mafau wha. Ia lua musumusunga. Se o e rena al paundi e lea so wanta whaianto I lea mea. Ia wai ovo ia kia. E mau ovo e ka musumusunga. E le whapeanga o kou whamare mole. E mau ovo I ngi whanga. Ia musumusunga I e lua. Wanga musumusunga. Ia o musumusunga ale nganga o le lik. Ia ma musumusunga ale alii ole lalolanga. Ma vai e te leo le tāua o nā mea. Ia o le kele ala orkani. Se lai ka ke iloa le lik. E lea se senga ma le whai o le tātou tala le mulmul tamititi. E fiwa e whai aku ia e whai le mele ka ki whakua. Ala e whai longa whinga. Ia o le whapelo leo le tala lom tu. Arkamiki ki ere pe whape whea ea. Ia e. Ia ngā lele ako lole ma le maa kauka I ngam. Arua koe kua mare ali. Whawhi kaiwa keu ngā mera ngi waika. Ia ma ua whawhi kaiwa kele o ngā umu I sa mō kaure whao ngā ngai mea ngā o sa sae ma ngā mea o amo. Ia e laki le nei au ngā tūpulanga I nei taru fau so le wasau I ruma le mea o le ai a tak. Ia o kā kou. Ia le vave ala ka edi. Le vave ala ka alo. Ya. E kali ya, e kali ya maroi maka malingi marifa o man masu so. Ia me o ma ya taita. Pe afa. Ka ki reuska. Ya. Ya e ole man ya na ole fai man tanto tam fai pipi I le mole. Ina ia ka u feo lolo ma ye me o lo fea ngai mi tanto. Ya, jana van tuai. E alanga o akal vai kimingi. Ya. Ona o le swinga ua iai I al malmeo le smile lewa ia pa o Filipo Pinanti Williams o le nalu ioi I whiafua pe ia oi ini tia ele nalu iai e whai ia si uke whai ka ilo voi I le papai o loa al kamalo Tom Cruise pe kukusa ma le smile a pa o le wa I le riva ta talavanti ia tesa lala ti ngā fua Male inga le mamuto me nai Brisbane Australia. O ama yung tomo le whamalosi. Ia tahalosi o le dawa. Maua sina masele fo I lele tau tāpera penai.
Ia, le tūlanga fo e pe o ni iai. Ia, wae a mai a meni o whama mtangi malosi. O le mea pito siri o na tele, o le la pisi. O le mea mua nai te vai atu. Ia, ua makua lalo umala au, ua wako i mawhale. Ia, ua wako i mapā. Ia, ona. Tau mawhailola ia lea. E tau wha le la pisi. Whaleli popoli o le so. Ia, o le whamai. E anto i ele lus fulu ma le fitu tau sanga le sunga le oa o ia Sam, ia o Petaia Samuelu, ia mawari si tau sanga stele wha pene, ia wale upu fola le tua, ma le tala ina o le whilangano. Wha amoa mawingoa, wha tala whantu, ia le nganto wai leo e te rei tau alo whai, fua rosa la vea ma le ainga, ma le tua au whala au, ioi, a vea ma whala au skoi inga, e le leia le whai malua share. E ngangi ke i fo lele o sioki ka ko fuara au le nei fo i vai tau. Ia ole ole tau sanga. Ia fa pea u ia ua whaina ia sa ole ile ia tua la fo wa ta vili pante le fa. Ia ana wantu i fo i ia u fa fe kai wa kaunga ngau ai Brisbane. Ia ole au te va ia tu lava. Ia la ngai whenga tale me ole Java. O le tau tonga e o i le oti. E le o le tautonga e o i lou vai. E li ai. O le tautonga e o i le uti. A mor whana. Ia we lau ka mau pola he le o kai kaianga ila. A le mefu i e laki eiso uso ia we. Ia. E au sangi a ia le tupao li i le ainga o. Ia o le meanga le sa sao ia. E o loka whaango ngoanga fuile. La ua male li i leo whalaniko. Pati whalaniko. Ia mai antua le sua whataito. Ia mo le mea wha ngā fua fui le lo swafa o riskangaka po ringo o riskangaka. Pa se ia la komisio i e what. Nau fua mau mea fau mau ka ngoi wha li siki le wha ki ngai nganga o loka ingo. Ia masanua ua mau e saka ka avare fo. Masanua mau e saka fo widi. Masanua ai waka i kua i saka whare papa langi sa. Ai wida, ia, ko anga pe whai. Ko anga e whai. Ioi, ko i ki a fua mai. Sene, ia, whantala whantia, sene le mautomo le ringa wul. E le maduia le tau whinga te to fito le wanu Samoa. E le vai solo na lua. O le HSBC 7's Challenger Series. O le mai tau atu i tala i ana awira mai. O le aua Portugal, le na Champini, i le tūpāwali. Ia, a o le aua tama i tai, mai le antunu o Kenya, o le ana manu malo. E le tu pāle o tama i tai le Challenger Series, le futa ma vai atune. Ia, le na whantunu i nei o i Afrika i saute. O le tala la tamai la e pe o le iai. Tole, o le whanga koe whaino le aua siaman. Lua vai anso o whaino ale au nei e siaman. Au te to fitu le tu pāwali, le tau so e sa wanoa pe umalawo tātou. Ina iau fia toi tono le tama sanga te to fitu po le top 12. E ale World Rugby Sevens le langoina LHSBC. E o le la e whamai e le whamtalanga lau tawai e tuai i top 8 men's teams. O lona winga, e le na o le top 4, a o le top 8. O ila le tono o le top 8. Siamani, Kanata, Portugale, o Chile, Samoa, Japani, Madagascar, Matonga. Sorry. He ri whainga tonga ri o le ua sawako. I leisi challenge. Lea o le awatonuina lea i Krakow. E ina i Polani. I le a sosfulu tasi bala sosfulu malua o le masina fo le masina o Amperila. Ia, e umalole vai aso na i le masina fo. Ia, so se fulu tasi bala sosfulu malua. O aso i tono i nei New Zealand. O le aso whareile mala aso na i lea. Ia, e se i whaantani po le tonu teimi maso. O le whaatonu wai o i lea tonu o Polani le tamasanga muli lea. Ia, ai le i o atu loa i sa ili. Ma le bottom 4. Ia po au e whaapito i lan. Pe a mai ana tamasanga o le HSBC 7 le whaanga solo le timidei. Le iei New Zealand, Australia, mai si au. Ia, e se fululua pito i lunga. E umalole vai aso na o resi vai aso i ona tu atu. I le masina fo le masina o Amperila. O le vai aso na o le esita. Ia, o le fo ia pa ule esita le nei tau sanga i tonu o le nanulangi anto. I le masina o Amperila. Ia, o se kala akura ngāre kūranga pe o le iei tam whainga le tātou au te to a fitu.
E pia ono whea tu le tausanga na seima vai atu nei. O le ala fua, ia po le safaringa le iei le tau whainga le sunga le whaia onga ia matamua o Upati Junior Salima ma le pulenga. Ia mi se ala matam whanau le tātou o turu i Samoa. E toisa ili sa vano i lunga o le top 12. E le o se awala whaingo fie. E le ngantai lea. O au umai e tono le Challenger Series. Sa, po au i tau wā, po i sau. Wana le whaavano le tūpāho ri, whaavano i le tūpāho tumatai. O au umai e peo no whai atu. Le ma se singa mawhawhau i ngai loa e sia mangira kapi. E mo i ia Chile e, e kake whaane yango i ia sola. E mo ia i whuirengo. Portugali. Ia le fui kake, ngā oka ngaka renga i runga ma tātou. Tele tausanga o i lunga i le top 12 e le isuia. E wale sa tele au i sa i tausanga o mawai. Pita iane, o le suinga, le na wha la ui loa. I le mai ai o le tamasanga o le ipo la lang. Ta alonga taito os fulma lima le na tali malo i le tanu of a run. Na umao le da. Ia ai amata o loa ma le suinga fo. Saua mai le sfulu fia au le na ia. Saua na o le sfulu ma le rua. Ia, o le talantu la le na. I le au le hali tūpāo li. I le tūpāo tumatai. O leo lo saua tui nei. Ia au nei o Kenya, Afrika i Saute, Argentina, Colombia. Uia, vai. O le i mara awa Thailand. Fifi a Thailand. O, wai? Ia, masalo o Czech. O le ngole saulunga i o Czechia. Ia, o Polani. Mai Uganda. Ia, au la na tumatai. Lona winga, fōringa mai. E le manuia le tamu whainga awa tumatai e le tātou. Turu le manusina. E awale o fia tu ilunga. I leisi vai. O le tali malo i le antunu o Polani. I le tausanga. Fau Polani. Sianta wa lanta mailawa ia Polani. O Polani so petua oi. E ma le antunu o Siaman. Ia ilunga i nai le antu Europa. Ia o ina. O le mewhuilanga. E tua oi fai ma le antunu o Austria. Ia o le mewhuilanga nga whaingo fie le li i Sawa i aso langi le taua. Lona lua lalangi ai tila. O naus fo ia Polang. Le angora kongo o Polang. O lolo kui o kangaka. E o le fide mu i o kangaka Polang. Koe ngā kamawai e fide mu pe o se lupe. Ia ai ni mai maa pe o se ngata. Kia ora, talofa lava, ni hao. Celebrate Auckland's vibrant cultures at World of Cultures Festival. Enjoy more than 130 free or low-cost events on offer across the region. Search World of Cultures for details. Presented by Auckland Council. Hey, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele i le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. E le whaingo fia le toi fui anto whanau ia onga, ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash, e se fulu, e se ina yaso for Waylay te tasi, e 5 whailonga ta i 5 se lau tala morisila, 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia, la fone lonsa u top up lusu tala pe siniatu, mo soa varoa i te ono marumalo ai, e te anga wa fo ipe a whaongale au unanga le ClickX, e lafu ai le sele ni i le MyCash a le Digicel, i Samoa, Fiti, Tonga, Mavaruatu, e ia inga o le rei whaapitoa, mo nisi whaamtalanga, asiasiane i le digicelpacific.com. Sekia Digicel. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe wala au le 255 255 mo le Shine Dental.
i fotolo amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fia lava e whawhiroa I tātou atunuu mai tātou pol kalame fo le nei o le areto le ola mo oe I le nei aso. O le ngaluenga I luas fulfa, al whai upe luas fulfa e whapea, ua la unga tu Paulo e Paulo le ami o tonu ma le lenga o ia ma le whaamasinonga atali o na ngatete ai lea o Filiki. O le upu mo le aso le nei whaalongo manga wai. Whaalongo manga wai. O le tala lea e o le tala e whaitau iai o le teimi foi lea na mo li ai Paulo I lumo le ampasa foi lea o Roma I ngoi a Filiki. O na le tua inga tangata Israelu o whatupu vesis ka mo Paulo. Ia ave loi o I Kaisareia Paulo I lumo le ampasa lea I ngoi a Filiki. Filiki o le teitai Roma ia sa whai masui o Roma e tutonu o malo Israel. Le la watu Paulo I lumo Filiki. Ia e tali o na molianga. Ia a ke o fai la unga maua malava no Paulo e la unga tuai le fe au ale tuai tangata le nei o Filiki o se ofisa mawalunga al malo Roma la unga lo Paulo e vai mata upuna la unga I Paulo na ta ua Paulo na la unga I le mata upu le ta uai le amio tonu ale tua ma le meta o le self control le ngau ia po le amio pulea ma le whaamasinonga atalia le tua o maka upu ia ngala ngai Paulo o maka upu kukua o le mera whai mai ua whaalongo Filiki re ngofo ilono no foa whaalongo la ngai Paulo whai mai o le mewa tupu ua ngatete ia le ambasa leo Roma I le mele po maka upu le la ngai Paulo ua fefe o le mele havu tupu ua fefe a se la nanga ingo inga na whai awa eva ai le mea Filiki na whai ua fefe I le la unga Paulo mele o le whaamasinonga atalia le tua o le amio tonu o le tua kaunga e whaia ma le meka o le o langa pulea kaunga e pulea inga lo o la o whaalongo kamaro ua fefe a le sese ua fefe a ua sola awa eva ai tala whai mai o la unga Paulo whai mai Filika Paulo kali se e koe ke koe fi whaalongo la mea sau kua I e koe amia koe ua sola e se ua manga o e kapungi o ngatalinga I le upu le tua peise pelu ua kuilo na whatu. So, o le mea la tā ua tele. O le e tele fo I tangata whapena. Tangata fo I le pa I ku I le upu le tua I te tonu o na loto. Ai se langa respond. Ua fefe sola. O le si ua fefe le fia whalongo. Ai eiloa, o le upu le tua e tā ua tele. O le upu le tua ua whaatusa ina o se moli wila malosi e kia kukokongu o mea pongisa. O le moli wila malosi e ki I le loto o le tangata o le loto pongisa. O I lofe me kara kuspa ia o le mea silinga wha o le tangata o longa loko. E kiloa, o le kuspa ia po le upo le tua e ki, ai whaalongo I le upo le tua, ki whaalongo kua. Pise mea lai sau whaisanga su enga I te tonu I te oi. O le malama o le upo le tua e ki mai lo loto. E kalia inga, e ke manguia. O le isi vaenga o le upo le tua o whatu saina o le naifi al fo mai kipi. O ilo fo mai fo I e tipia ia whaika o konga kipi. Ai e se fula ilo mangava po se tiuma, po se me kaunga kipi, po ngi maa. O le mea fo mai whaika oko oi. O nga kipi le ese la sala ese. Kipi ese le mea lea nga, kipi ese le mea. Ia e whapena le vaenga po le matafa ioia le upo le tua. E whaakanga inga le upo le tua ilo wolanga. O langa mea ngai whai. E kipi maali ese le upo le tua. Ia mea leanga o lo I te tonu. Ia te oi. But o le whale, o le whawhitauri. Te leisi tangata. E kau kipi aku le upo le tua. Ai kewa.
o isi tangata e whai akun ka okonga, ai ku lunga aru ese, aisia, e le mangao e malolo, a le upu mo o e le asole nei, whaatanga le afionga le tua e fausia logo langa. A whakanga o e peke ngā keke, peke ika, e kiroa, whaatanga le upu le tua e pa ia te oe, a wai umai fonga o lo wika malonga tete, e whaamalo lo ina oe, mai mea ngai e te a whainai. So le upula mo oe le aso ngai, whese mea ke maua ke whaalonga le upu le tua, whetala yatu ia te oe, a wai ke whapea, e re se upu moa, o le upula mo ai, upu mo la whai, o le upu mo singa, e re whikawi a ke loa, a e whaalonga le upu le tua, so se mea ke alu iai, e whetala yatu, iai loa whapeifo, ua whetala mai moa, o le upu moa, o le malama lama moa, a e ngā wai ma e talia, e kupu logo langa, masuia logo langa, i se mea lelei. Awa o le upu le tua, o le naifi, o le maoli wila, e ki i le mea pongisa. Le tua, le ai se isi mea sili longa malo si pa i te tonu ia te i mātou, masuia i mātou, ngai lo laua fionga. O te talo ina ia whai laua fionga, masuru ma malama lama i so se tasi, so se taimi e whaalongo ai. Ni ia lo suafa Yesu. Amen.
ese, ele kuia nila mo mapuna kutu sala ese. O tupu, o ele ioli, e foi e kuri vai me mlama de nilo rangi. Auni abe sia sina I o kolovi, waka kawa o me ale vi ina ila wa fia. Malina le tui tai ya Rachel leala I au lonto oio leala upu moni maleola. Taulungan toi le poloka lamena ole a Rachel leola mo I tātou. Le rei fo I vahinga o le aso I piola sauri ma funga datu. E le sunga I le whaifi au ia pasta lafa e le kopa o le EUG lano I savai. Amantai fo I o le tātou mautanga le vaia solo na lua le rei o le masina o mati le rei fo I a tu sanga. Ja, toi tuli tamaile a fuli tasi la ulia jau la fapele ona toi mawan tuai. Ja, si fa uponga ole porkalame ole arinto leola. Talaman toi ya mei te po, ja, I nai Brisbane Australia. Fa le loa timma. Ja, fa before yes a leutu fua mantu o ma ja leonga utomuli ma le ainga nai Perth Australia. Ola uta fia. La tali vai o I Perth le divainga ole taiau. Ja, mo tu malava se utina ya fonga mua o ya min ya Amelia fa moana yo o amele fa to anga pa o le fo ya auli le va yaso yo inu vola o e mo fa inu vola o pa o le se mela lo ke vola con nga pa o la go. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O le awa nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa nga I le umukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mafa maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki lo ai ngai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Malo soy fua. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa.
Lawa to is full mala fa bidu chon tala wala July lua tala lua dan to we ale fa bopongo telephone pe fa fonga ye le July tasi ile awo le ding. Origini on to fa silsilanga le to no official radio Samuel e dan to telefoon for ile July lua pe on ta pe ma ye le sunga ya se Juli la le fi wala le longo pu ye yo lo to pa ia ma lo to pa malo. Pelo voor de Basia, van je soortitatie, ja, le tanto fa linga momo, de hele tanto tusi le songa antoi, ja, maar le tusi ole vau filifili. Wat ik al zo lo minga ole tusi ole songa, fantasie maar lo minga ole vau filifili. En mo wai fa le pengo sa mo sifo tutuila mabadua. Orisi utala tu o Samoa, ole nga upu, ole matafa yo le matai. Ile fingo fa le lave pe yo fa i poiponga maliu ole o singo ainga ve sila fa inga o Paolo o si fa lalo fa langingo e kale sia ma le tele ole ngana o fa longa e fitu se fulu tala le tau na ole ofisa ole radio Samoa le tolu pa tolu ona Hobble Avenue Madukau e maua tu wai sa lo minga morisi fa mtalanga wala mele ta to ofisa i Jamie Fainga wenga ile lua ona lua tasi lima i tolu lua ona lua tasi lima i tolu ile ta to numera ole nai to tala to mo oe ile nei fo ia vaya so antoa ia wala va ia le afo le tali dan to officially ole nai to no fo mo oe ile nei fo i vai tau ole tau sanga le leila u so ve u lunga la telefoni fe avia i lunga o penga te fa ilangi ya ona e hanga isa ole ile vainga le uta ua ole shopradiosamo.co.nz shopradiosamo.co.nz ja, e fai me na lau oka luan tu sa o lava i lau maunta po o lau lawa. O leisi an tātou wha silsilanga a inga sa lua fau. O le sopo iela manu vale i le fonga tia sau, a wā ua sau ngā tā fo i le tia, e pei o le tanga tia na yutu malama le mele a walau whaafunga anga sa mo ai maise au pa ia maululunga e tu mau pea mai le amtanga e o antu le ngā taanga tulau na lava ai le avatele ma le whaanoalo e toi whaamarato tuai i le ainga sa lua fau i le pitanu o ta fito i mangiangi e maise paulo mangafa maululunga e malu aisi o mantu ainga i sa moa matulu inga e fia o le lalolang. La tātou mautanga masani e whaia le whae unga o masina te tasi, o la whaia le aso lusfuluiva o manti le tulai lua, a ngā i le whae le fiafi, e le mauton le teitei fono, i le se fulu wha pe Salo Place i o Tara. Mole, manatua maila ula fonga, e whaia i lau fina ngalo malie. Se le mana i o tu e ngā la fonga i whaia lava i lau loto malie. Ia, ona e pei ona yeia tātou whai unga whono. Ia morisi whaamtalanga, whaamsuta yane le numera lea o le olua tasi, o valu o, ono tasi fitu valu. Olua tasi, o valu o, ono tasi fitu valu. Whaamtangelo seinia e le taitei whono male lau. Le tātou wha silsilanga mulimuli mai le Whalelalanga Village. Ua tapena e le Whalelalanga Village se mafutanga mo so se tausanga ia po le matua. Mo le ono vaiaso e whaingoina o le ngafa taulimaina ia lau soifua. Ngafa taulimaina lau soifua. O se polokalame e fsosoni ai i le soifua manoloina e whaonga le ngangana Samoa. Ole amanta i le aso lusful malimo mati i le se fulu le taiawanga i le se fulu lua i le awauli o le no fuanga e whaiai o le Clendon Library i a po le whaletusi i nai le pitonu leo Clendon. Vave whaafsota i mai ia nei te ua misi lau a vanoa. Morisi whaamtalanga whaafsota ifo pe Emiliane ia le tātou i melilea ole pe nina at whalelalangavillage.org ia po le .org.nz. Joel won tasila tātou whaalinga lea whaasilsilanga mai i le Whalelalanga Village.
O tapena e le Falelalanga Village se mafutanga mo so se tausanga ia po le matua o le soifua mo le ono vaiaso ua whaingoina o le ngawhatauli maina lou soifua o se polokalame fsosoani ai i le soifua maloloina e whaonga haile ngangana Samoa o le a manta i le aso lusfulu lima o manti i le se fulu le taiawanga i le se fulu rua i le awauli o le donfuanga e whai ai o le whaletusi i nai Clendon po le Clendon Library Vave whaafsota i mai nei te wa misi lau havanoa morisi whaamtalanga ia whaafsota i fo le imeli o le penina@falelalangavillage.org.nz penina@falelalangavillage.org.nz o le sina o tātou silsilanga lau taunu mai le ofisa o le Radio Samoa le di fo i vaenga o le aso ua lawa ia le longa puiari i o lau tau pa ia ma lo o tau mamalu inisio wha moe moe a mafutanga o nuu mafioanga wa befo inisio mafutanga ainga ia ua lawa ia le wha ua wina o le tātou whainga malanga i le di fo i tau sang fau o le lewa tolu o na masina ia ua lata atu foi i le o ngā tutonu ngā le mu o le masina o mati ia o le asto na ia asau ni le aso sfuli mo mati ia o le afana o le masi e le umia e pe o le emo le mata ia le vavi o le aluaso o le vaiaso ia o na tātou fisili fo ina ia le e o le arka kome fai i le e senta o le rei fo i tausanga ia o ngā mea ia se pulea i arka ma le lo matua la tau ia ia o le imisia le toi abidantou tātou tala i vei whanua te pena mai le sunga ia se uri mo lau leifi ia awa la vale long puia li o lau taupa ia ma lau tau malu lena awira tu le tu lai tasi toi fa fonga ia le tu lai lu Susuluma, sulumiai. Ayo folina, ata, sineleva ai. O te taua tuile sunei, ave o e fai mose. Suine o ngana tunei, sunga ilo la lelei. E o fai o e maanga sala o se avenga ua mama. Ilata ua mafutanga. Ilo tanga tai penina e tele ne te mane ese o ele pele ma vaina ese o e hola uma siofo ya so fai so sungai au mai ya lo noto ile tio fo ile poto o e hola uma siofo ya so fai so se uana na ia ile noto la u ile tu sape fale o Yo sé tú, vaina jana materia. Bella ngona pefa tu kuma ia so mo bona ulo no sa. Ma fa atali tali se umali maya oyo la umani lo ma amora oyo wa umai yo ulangona eito foto fono mane mo fa au so songa lo to yo mana o to to te faya mo e so be vaina ta e vai mo pena o yo ya so fai so sungai au mai ya lo noto ile tio fo ile poto o e ola masifo ya so fai so se uana na wi ya ile noto la u ile tu sape fale o lo masifo lo masifo lo fale na u e matino le fifa ya luma uso le ne ya lo fasa awina mailunga oyo la wangel le te fa aluma Baby es vaya tu wana ola vol masio fa del bellero sio ne yanga ole masina ole fetu susulu manaya ole guitarra malio oe of the fatu saina o se vai malu o sa wa tu fantasita wa ia yesu bebe se fifia o angelu a wable lo fa wa mo personality alone light up the room just one piece alone
ola umasiofo ya so fai so sungai au maya yelo noto etio fo ile koto ola umasiofo ya so fai so se uana na ia ile noto la ubi tu sape fale lo masiofo lo masiofo lo masiofo lo fale na ua e matino le fifa ya ma uso le ne ya lo fasa awina mailunga o yo la ngelu le te fa aluaina Malo atu whangamolon sa e whatalo whatpo tapo inga le tunu ole nei tūla ole auli tala mo lau tapo inga tala tomua. Toi tilo lua manu vao Dame Winnie Lapen i le aso vao malo tama taima tina malo lato spao. Waktu e whai pule mo le National il Party le Greens i le kopin no lana whatosina. Mo le leo ni visa whamaranga i le Pasifika. Ta longa va venga miracle whailangi. So sonia i le wai manu malo mata ina ne moana Pasifika. Papa mai e whalu telino nei tala. O le aso wha malo whamana tu mole tupa tama taima tina i le whai ngole vaso le savaru mati. O se ava no le samia au sianga e au sia le tupa tina ma tama ta i le rolangi. Ai tula le tamai nisi le nei e au na yesi na teime tatu te whaai loi nai le tautua ai tupa tama taima tina Pasifika. Ai patino le sao le fionga i a lua manuvao Dame Winnie Lapen. Ia teia, o le aso wha malo mo tama taima tina o se ava no lea. E whai loa i le sao tama taima tina Pasifika i te mau ainga ma ta upulau tele mati na e o nganu i New Zealand nei. Mari tūlangi ni Pasifika. O rua manavao e maua e tele sona tūlanga o le avea oia, ma se urua i tina Pasifika e au siari tūlanga mau lunga, e tusa ma wha mau ngona ni tautua. E au fiai ma le avea ma se urua i tina Pasifika sa piliplia le Parliament o New Zealand, i le a whaimsalau Ivas Mariva. A o soi puane, o le tala ni maranga mai ona mātua i New Zealand nei, sa avea ma wha amaro si au, i a teia. Ta ia longo oi le lei tiori si le Pasifika. Ta masa ni ona wailan taula inga le fōlaunga ona mātua mai sa mo i New Zealand ungo pa, o le stabi. E pe ona fōlau whata si ai ma o la mo e mikinga, mo se o langa le lei i New Zealand nei. Ina o ta avea ma se urua i tina Samoa, wa whae e ere whae e a pito ma o lunga to walo i New Zealand nei, mo le tupao tamai taima kina le Dame, i le ruawe se marivalu, ta tala noa i le au sio le whaamanuianga ona oia mo e mitinga a ona mātua. I le mai Ireland tau tua suita i Ulu Pasifika i le University of Victoria Wellington e talu mai ruawe ma spulu. Wa se tepu e se nei, ma wa sauni ni ai e tilo i le rumanai. Ta e whaari ai o tina Pasifika e a oina i tātou i lo lātou marusianga. Ma so o tanga o le vave maufitu tu na i mea ari le mai. Loto tele, e whaia le mea sao, whaaloalo, ma le leia ngā lue whatitai. Pāli e lua manavao Dame Winnie, o le vasa Pasifika o le tātou tinalea, ma o ia foi. E tu whatia tātou uma, se tātou talaanga, e wha wau. O le whaipura momoa le pātia le National i New Zealand, o ia whai tio ina, ia le amataino se tālasanga le pātia le Green. E ulava o lo tau whai whātou sina uma mosa sini autu e tasi. O le whaipura le pātia le Green, se tēnā autu iono. O ia amataino se tālasanga e tāpai, sa o le tonga o whemalanga inga tangata New Zealand, a tangata Pasifika i New Zealand ei, e unoa mani visa. A o le whaipura momoa le National anai athanai. O i whalia, sa ngalue mo le lava mata o pe tasi mo le telo tau sanga. E pe ona lau tele se lango i le tūlangi le Pasifika. Whalia anai e le ai masona si la fio se fōwhanga le Green, e amataina se tālasanga i le lava mata o pe tasi. Pai e tā wai, o leo se mata o fō, pa o whai tau sanga o ngalue anga i ai. Mai o se whanoa noanga on ole lātou tau o veo se ngalue ngā seisi tangata. E whai loa i lātou. Whalia anai e tō tele i whai pune Parliament o New Zealand o lātou loina, o lo ngalue anga i le mata upu. Mai na tālo sia di tui lunga mata puni le Greens. Malongo ia ia o le kopia le ngā rue ngā leisi tangata. O le Greens e whai tau sanga o whātou sina mo motu le Pasifika mo le Saofia i whemalanga inga e uno mani visa. Saofia le tāpai no le Minista mua mo whemalanga inga Michael Wood e whaalau tele atu le ave se o visa se po le visa waiver e peona apalai le ona po tunu. Ma territory le eise motu le Pasifika o lo afiai. Wa ioi anai will live on a pasili teime taun sui ari tu lapa no mo vista.
Mai ta wai o le mafu anga sa o ina le matanga luanga o malanga inga fa pea. O mana onga mo ni visa va o ye tanga te overstaya ele sao. A wa le vanga tele overstaya ele o tanga te pa speaker. Ta fa sino e anae i su enga mai le vai temista o atino ai le maloni sila yo spa inga i va bea mo inga pa speaker overstaya. Lesa fa iloi o le fitch malima pasene overstaya ele o mai le pa speaker. Asa li fa yai te nga yo inga malo. Wa nga ia tune ia va vasa mana Winston Peters i America leo la pero ia i malo na store pa pela ngai ia po le failo tuso le stete Marco Rubio o le minister vai fafo mal pa sui pa mi foi o malanga tu New York ma Washington e DC i le taimi o to foi tau lai o mai mata le president o America Donald Trump a o ia i le malo tele o la fa ia an fon tanga ma suir fa nga malo Trump ma isi stui fa por kiki o ia o la to so inga o le asi singa Peters e muni mai lea ila nasi singa le sa stiare malo seina talui nei o le sa saor fa tu play o tanga tele ni fale no foi o va ai ai la poina tu le komiti mo tanga tele tele le fon fa tono le taulanga el kilani e se tu si le fainga malo e fa mo le mole fe so soani e fa mo mo ma le vai ngo afia ngo tanga tele tele le pono le taulanga o fa lo ai o le numero tanga to no foi tono ta bali a po lungo mangala o si ya se tema salo pisa mo jo e se tulang matua ilonga no mo miena masina tu wai ia le pule au mo fale le missional taulanga o kilani le Auckland City Mission nagi te po polenga o ia nei ia la to mai ta wai a fa ye o tanga te tulanga fa pe nei e fai ngo fia lava no ia ni a fianga o fai ngatai ona sa fia i tau tu e pe o tau singo so i fo malo loina mai masa ni ai ona uti me ai maua paria magi wala to til til fo i si tione numero tanga te fa ya ti taino ta mafa o foina e la to te o foina mo tanga te expectasi le luos pasene na i lore tau sanga mo moatu o le pulo por kalame au kilani mo fa mo fale por housing first Auckland ya Rami Alurudani o i fale ya o te ngata whainga luanga i lana whala abum tonga o tau mo le tele atu ngata mo moe solo i asta tasi mo i ta wai o te ngata le ni whale no whai o le au sia e pātu penga ma o siri mama atu le whainga tā ma i le mea latu ke mwhaia o Natalia iai e ta longa o le wawenga i le whaatono ni kolosia le luspo e ki mau o le aula kapia le mara pasika miracle whailangi o le le skoa o aveai o ia ma se ulua i tamata aro le au o ia au sia le tulanga mata ina mola na au mo le tamara stanga le tupala ka pipa speaker fa i vasto ma fa so ni ai fa te ona fa to ilo lino le Hurricanes i le man malo fast food to sutasi i se talo to fa mala Albany le si tu la la papa ya kilani lang lang oina la au lang palmara na fa tu mu le malaya le North Harbour Stadium ma wa ila la tu manu malo mo le tamara stanga sta almat ina e be ona talia i le tapanga le la tu kapteni a di severe fa unga vasto bai e tolu ala tu fire ina so sta ia o le fai ngora vai aso tu wai sa fai sa ve o mo mia e au on am taman malo ai le pole sto na isa li wai le au sta alo mate ina mo le vasu tes minute e bona fa fia nei loto ila tu sa in malai e o foi le kapteni a sa ve tali mo foi no tu tiri malai le afa mo no sa fia nga no o nga pai ta longo e sa ve le television Sky Sport ta mita tele ia na tama il Colosio le leina man malo ma ia fafte ia foi le ta po isa ia malai a paulona o le ta alomata ina le mona pasifika o le ale mfano toi faluina le bastone o no le a pai ai o le sia o le pasifika le Fijian Drums ala to fate ia foi fato ilo loino le Chiefs o lo tulanga momo le ta amrsanga lusul valu lusul failo to kai titi ma fa amuto ia foi le amatanga o le ta amrsanga e noa ma se fai ina le au masi atu se mai au kilani sa fate ia le ACT Brumbies mai au stadia le Blues il score lusul tasi lusul Fulham ile la tu malai fa lo tu fa le Eden Park ile tolu ia ile la tu fa ino le tamasanga o le Blues o lo pui le Champino le Super Cup Pacifica o tulanga fitu le fa solongo tongi o ye nei fa o popo ia ile ma tianga o le Blues o le la tu numero se fu numero suma lima Bowden Barrett o le amalo lo mo ni mahasto o no se tae po na i le lima sa ma fo na le mfa na toi te li o le afa mo ni muli o le talonga Crusaders, o New South Wales, warata sa man malo in la talonga ba Western Force, to su fa se fulu,
Crusaders fasu tolu ai le Mariva sa manu malo Queensland Red e Australia ile pia kana rafi klastik. Wa fona sila la kapia New Zealand il fa vai no se au la kapia New Zealand ilalo sumar mal tu sang e fa vai nya manoli lei. O tamata alo televo e tu ua ia onga. Ore au fia de proclame au mo awali mo le leo fa tinonga por a high performance pathway program. Ore a firfidia mo stay mo mua ili tau sangreng. Ma ore ata alo ita alonga e lua ma au Australia ilalo sumar mal tu sanga ia September ma o ke topa. E teritonu ia le pule au le ka pipa professor le ka pia New Zealand ia Chris Lendrum ore au pou ore a benefitia tupulanga a wai. O chai o petaya o sa mo Australia mo le tanga Uzik oni tama e to o lua pito silia tule nei ona le leia la fusu terminator rangi e tu sai ma le bango tala ale not just boxing Uzik o le champignon ia i mo mo le pango mafa por undisputed e o mai lava le terminator le ia sana pai ina e te fa alua ona ia fa to ilo na uma ia Anthony Joshua Tyson Fury o Peritania ta ave mo foi ma champignon ia e o pango le cruiserweight le upanga leo lo ave o peteia mo champino lo langi ale IBF o le lua na fusu a pito sino na fainga tasa fusu ale tamalavo le tasi e fa tonu na ave mo champino lo langi le upanga o le cruiserweight Maris Pridis o Latvia e le lua fema le furu lua ma le lua fema le furu fa o Pridis a fusu fo ia Usyk le upanga le ruas maribalu ma manu malo ia Usyk i ai ma manu malo ai Usyk i ai i se tasi o fusu anga to fao. O le terminei, o Prius, o li tai ama talano ai, le not just the boxing. Le sa vesilingi ai pe o le fusu anga ma Usyk, o se fusu anga pe tu sili atu le no whaingta, ula na taleni. E sa whaalia le ta malatia, i lona manatu o opeteia, ta sili atu no whaingta tele o no fusu iai. O le fusu anga mo mua le vao Prius, vao opeteia, le sa ngau mai tu e lua o au vai opeteia. E sa manu malo lava, ma iau luai umi ai lore champino no langi le IBF. O umination a taimio lo fa ula peta la Usyk e te wau e toe stepu i lalo i au panga o le cruiserweight ina ia toe fusu ai tama e peo o peteia. E petai, e te lua nei sa ia toe whaelo ai o nana whanau nanga o tu o le whaalua lona ave ma champini ai ai o le panga mamafu. I se awala e whaono ausi ai le whanau nanga o se fusu anga le ma Daniel Dubois o lo ia umia le champini a le IBF. Panga mamafu lea. Ai ia o peteia. Wa mai alamu ni falia e tasi le tama mana e fusiai mo ta ia uma leo champino lo langi ile au panga le cruiserweight o Gilberto Cerro Ramirez leo lo ia umia fuselu o le WBA o le WBO tala na le yas ia perfile mu le tunu manui lava toi tulao so Fatalo fato la utala ne le tamo le so mala so atayao wingo le tamo le so ele le wingo le tau fa lo ngoina langi mai savini mai matu ma le amai tawina le malo si mai ile fiafi bevela fa mawina mo le so e lus fulu ono tikeri ma le malo lus fulu fati keri o le angoto ifo le lai le fiafi ana nei le suta si minute te ale tu la valu mo le so atayao o le ale le mai wingo le tau fa lo ngoina fo ile langi mai savili mai sauti sifo fa tupula ia le malo si ile tayao atayao bevela fa wina mo le aso atayao e lusu fati keri ma le una malu luas fulu ono ti keri. O le aso ele lai le tayao atayao le sfulu 5 minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto ifo i le to sfulu 3 minute i le tu lai valu. O la utala na o le tau mo le so mo le aso atayao. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia le nei aso. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Ai
Filingia ita ita ngaja Wa ema ito ata si pea lau baba Ai utali pupuni atu ita ngaja Lepa fine na aku pai lau pala Safia aie ise vai salo Safia inue ise sua pa Ole papine lea wake sola sola tai Wama ai ua o tino mai Lau ole piso e soia e te tangi ai ulo ola alu ilo utina Momoli o alo fai lo u ainga Uamali e lo ulo toi lau tau singa Tafia ai e ise mai salo Tafia inue ise sua pa Ole papine lea wake sola sola tai Wama ai ua o tino mai Supermali now le Mount Vian Band le di fo I vai ngola woli sul fitu bidu to te ni le to lai lua fa te seuli mo anta to talanto mo se to tonga la woli anta amba anta to le lo fo malanga le yo le tua yo te pena fo I man tua anga ya to piki mai le fana wa on tua yo wa onga I se te mi le to Mount Saili stand to tavale le vai solo na lua ni on masino manti le to mala unanga ala tlenga ya la Aku Sofia Leo le tutumala unanga le Enterprise Motor Group I Manuka. Wa telefoon tu le telinga le manole ngalue ya malo volon sai le ves fo. Ja manole tawata fo I la kolai mai le. Tau tu I na fo se ta to no. Ja le fo mo ta to se lo lu mo no le fo no. Le fo ya mtanga le vayato. Ja ile ya mai fo I le weekend wa vayat. Ja malo se fo. Ja tu te tau fai fa malo la vale ala malo le fai le fai vai malo fai lon sai ya ole won dan tu won ya mai le ya so yu na malo lu mai le tayau ya le fo la ngona le velo le ya won ya umtelo ya fi tu le ya ma le tu wa onga ya tu lo man tu vai sta vale le ya ma sin au le la va tu ba ne fo na le ya vai tau wa ma kana malu ya le ngata ya po ma tu la fu le o le va be au o ka felo lo singa boy o po le tanga ai le pan fu le ma ka se pe le spi ai wa ta o fo la tele ya lo ma na ya ma ta ne ya so su ma ta mo fi le la ya o lo o ya immersion da sabili na pe fa ma lu fu le ya ho ya ne ya so ya lo le ya tu la mo mai le ta tu fa ta vale ya bo ne la e fa so fatalo fama o lo fa ki se ta to what you know ya lo fai fo na ma wa mai ta fa sala wa nei tu la le aso ya ta to lo mona ya lo a tu ta fai manuel le lo fama le anga le tua ya o se li poti popule nei de ta to enterprise ya o lo tu mau pe ta to campaign masani tu la fo le o le cash bonus ya lo fa wa mai te le wa le tol masina o no lo telefon fa mama be ai ni fo ingam tu la lo su mai te la na lo fa wa te ta so
campaign na o ta'avale uma lava o lo ia le afitala ia o lo ia ta'avale fa'apitoa o lo atu i lunga i le tolu afe ia tulaga o le tātou cash bonus ia ula lava ia ori e lo faitalia te manao e discount le tau ta'avale ia pe fa'aogā fo'i as a cashback fo'i le tu atu tono lau account ia o tulaga i le tātou stock o lo o ua tele a tātou ta'avale fo'i le nia niu lo iga o laua maua tātou lua afe lua fā o lua o tolu lua maulalalo kilomita ia o lo tele a tātou ta'avale na tono tātou le noa tulaga tātou piki apu ia ma tulaga fo'i lea o people mover ia po coaches fo'i lea mo lai aiga totele ia o lo ia tātou ta'avale na peo fire o serima tulaga papena ia lo kai na mo tono tātou le toa ia o tau tātou ta'avale ia lo amata mai lava i le pitu i maiva valu i iva so o lo ia tātou ta'avale o lo i le under 10 ia lo fai fo'i fua ava i nisi fo'i o lo au titilo i le atu ainga i le tulaga lea o ta'avale taugofie ia al tele ta'avale nei o ta'avale i li fa'apea na te o fresh import hule mai Japani lo no ina tulaga hule le o FS o nei ia o tele na tātou ta'avale telefone tātou New Zealand Mail ia o lo ia i tono tātou stock ia papelo tau sa'ili sa lo ia i ta'avale tuai fole o lo mana o mia le trade in tulaga fa'apea ia papea fo ia i sina palele o lo toe nua ta'avale ia awole no foi fai na mato sochani ia na fai fo na stom le palele le ta'avale le toi ia le tua le lo pilpiliga te tamna e trade in ia fai ia ni stanga to fo le mana trade in na ta'avale ia lo fai na mato sochani offset le palele la ia mato fa tau ta'avale fo ia fai ona fai tulaga na e fua lava i tulaga fo le palele o lo iai ma le value ta'avale ia o le vaega fo'i lea o tātou i latou lo mamao ma fo'i a taumama ma tātou lotoa ia po le misama noa e susuma iai ona o fuafuaga ma lavasiga ia o lo iai tātou website na o le enterprisecars.co.nz e mafai ona fo'i a mau mai tātou stock apa pula lo i palo e le link ya tapo ta'avale le ua e pikina e fai mai ia le finance ia o tulaga hule ia va'avele process apa pelu uma na fai la finance ia na bidi mai lola ia le tato numero le o le overselau ono tasiono fata sival overselau ono tasiono fata sival ia mai ke sili po le sunga le pule ia Terry Cohn ia o le tamafo ia tau o papo ia polo nei tangata ina ia whaeloa mai logo ready o umana na whaila application online ia o le tulanga polele ia mwhai na speed up the process ia mababe po ia na mua se tali tulanga ia na whaila na mato follow up ina le finance division ina ia mwhai ona babe ona whaangaio ia la tasanga ia o le tātou telefoni na a whapea o tausa ili sa ia o le tātou e kres whaina e su mai nei 5 nei 5 tonu kore South Road nei manukau ia whai ona su mai fo tātou whaakala noa tūlanga uma ia ma wha malama fo nei se wae ngaulo o ia ni sili ia te manu whaafitai tele mol mātou wa noa ia manu tele ina u whai talo lima ia i le time fo i o lea tua mai fua ia ma e fo lau tautua ia le whapongaanga se tātua tunu ia lo familia le tua ia toe ma nei ato ia ka e atu soi fua ma sumato wola i se malama fo o mua tātou te toi wheloa ia lo familia le tua toe ma nei ato pa taimu mātua noa pongamua Tau mai tasi pe ona e talangi le rivanga o la wau le tau whai le ala
au kusofia le lei wa vela vuia ma fonga tau moli o le tautou mala unanga na le Enterprise Motor Group i Marukau pe o le whaafonga tia sei le so sa i alo maua whamrianga ia mo i lātou mana waleanga i antu sei le ni o lātou sa i le tautou mala unanga na a le Enterprise Motor Group i Marukau. O le ua lua se fulu ma le 5 miru te putea ina ia le tūlai lua vai i le te utuaina e mingoi e hoi o le te muli na siaki e lusua ua lau tāwale o la le ea mawhanwhana ma le ea malulu o lau sa whape i mai pa ua lau tāwale ia le na a ua whai le pepa na ua le wana expire o lau tāwale po o le mea e pule rau koe i ngā hoi lele i mea i o tāwale i lungo ala titen o le wingo le tana wa i ni te ua mai maulau tupi e toe wha alu le wha sala i no oi i lau le usta i o le tūla whono ia e le neia le usta i le tūla whono le i se mea e tātou te popole ai ia peki alu fu karusanga vi e wa kele mako whalawalavi o tuai e nsu i lau pepe ia ma o malu fo le malu i le vapeangi computer o ke ronganga i le ava whatawhata fo i le le awa akula ka avale ia o te tāru sanga antu i se wha mole mole o le se wha mua kuisi mea ia ngā whai e lole o le pepa me leo le wha kua ko leo leo ai fia malo e se la ka ko malo si anga ma malo le malo e o wha malo atu ai ia lo le tāntu o tino o lo wha mpele au ngā lue tono le mtanga alwenga o leo o tine i mu befo ia feso swani ia o wha la vela wha po se i lungo tāntu wala televava Whai mali ane ilo sai le ni vai ngole aso 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Tasira fa tunga tuai mai panga mali yo fai valu o sunga le so swani. Ya ma pese fu fai goina fa ne fu mea uma. O le na toi langi mai le Pacific Love Band mo o le rivainga o le. Wo le lawa se mali an tu le va o dan to 1 wa afatonu le tu la elua. Ya o sound ya tu ya le malo avata vale le ngantu le man tu. E piki mai le fa na wa o ngai le tu wa ngai le rivainga o le so. I le rivain tau le tausanga, o te whai atu. E le nganta ia i tātou tangata Samoa. Ai ola o lai, le larolangi atoa. O le salalau solo o le mele ta ua o le misinformation. Ia po o wha matalanga e au noa ma se moni, ma se wha maoninga, wha le tū la fono. Io, ola o lai se tele. E pe ona au tala anta tuai le vai so le na sei ma vai antu nei. E fa anta la fonga foi le ai e tali tonu i ele to tele o tangata. Ai le ai ma se fa maudinga. A tu singa la tu si ma ia lunga o le social media. Ia po lunga o le Facebook o le Instagram o le a uma mea TikTok ma mea umanga. E pe uma lava e moni ma fa mauni. Peita. E makua makau kia le se i singi. O le whantai ta inga le lau avatua. Ma san lopo le tolu i le whawa i asu taruai. Na au tau ai se tustu singa. E iei mō meo tangata. O le la tau te anga i lunga o penga te whailang. Ia ma la tau ngau sia. Ia ni u penga te whailangi. E au noa ma se moni ma se wha mauni. Pe tau la talata i ngoa. O mō meo company fo i e lele salina whale tula fono. E ona mailo la i ele malantou whaamtalanga. E ke le sila fiera ka urupo o vile le saule le aka whaasolo le anta fo le o le Fast and Furious. Ka malo Vin Diesel, te malo Amerika. Io pe umala vole o le umina taluai. Na uvai e tuai e whamai i ale whamai senga a le tasi nao o penga te whailang. Whamai, talo whai skamo Vin Diesel. Ia na la vea i le ta vale malea. E no va pere vui ka lo fai. E te loa, e te sila fia la. O le to a tele i o tangata. Ua lima tai se sei nai ina. I to inga whamatalanga na whapea. Ie pe no whantu le whansun tene. Ua oska mo Jackie Chan. O la e maua kupe Jackie Chan i ke lo ngā kifanga. Ala ua sau fole whamaisenga i a Jackie Chan. E le ngantale na, e alu whamai, i ua maliu le tupo peritani. O le tele, o le mau whamatalanga, o loo fe pāsia i solo i lunga o mene i o fe sota inga whani o na pōpo o penga ta whailang. O le tele o nā whamatalanga, e le ima se mon, i po se whamauninga. Ia antu mai lola ia i tātou. Olo, sole. Se te whai atu e momomolo ta lonto. I upu o tala ma whaamatalang. Na whai ulu tātou mafutanga la srele na se ma vai antu nei. I sa utu wa lalo ma o whaapea antu ai lawa. Se o maia. Se o maia tātou whai mea whaatasi. O mai tātou nuti mea whaatasi ta tia nā mau mea tātou te vevesi. Lea le au ngai a ringa kako vevesi. Ai tātou le whai mea whaatasi. O lea me lena tūlai mai. Ia antonu e leo toi pōmala e le tūlanga e peona tūlai mai le whai unga le vea sona se ma vai antu nei. E le pitonu u leo o mangil. O lawa ia te tāu o le mena e pule ai oi. Ai vai fuila. E a fia lole i ngō Samoa, o tātou umalava, o tangata Samoa. E leo se Samoa la an tangata sto lua pe sto tot. E re ia a fia umai lava tātou. Io. O lona i se ngala le da. Ana va apea. E avea nga o oe ia maulangona. Tātia e se le Samoa. E le ia manga i o ngai makua sao le ri oi. Ai pangalea. Ele o sa ona le kulanga. Leanga ele o sa moa uma. O lea fia antuai, ila wai anta tauna e whaali. Se i vanga nā,
ua saini lima uma tangata Samoa, e lango ina lo wha moe moe. Ia pe sili atu le 5% o tangata Samoa na e lango ina se wha moe moe. Ia ngā whako akau wha pelea, oi, le aila laua, laua mafuli i eile lango a tangata Samoa. E pe o se, tau mawhai atu nai le rivai ngō le ahuti. I le tele o tustu singa, le tele o mau wha matalanga isi. Soli. Ie o mai lawa ian taita. O te ilofo. O nai te tau mati. Po le whiere me sa. O whiere me mongi me wha mau. Po e le ilopo o eo le ai talitonu. Ia nga. O le mena le tupu nei lunga o le penga te whaila. O le sa o lo tonga o le tangata e whaali e lavalo na ia whira ngana malie. Ona o le wha tangana mai company o loo lātou wha tautaya a wala o sota inga wha nei o na pō. O le mea lalea, o ai e tātou te wha moe iai. O ai tātou te wha moe iai. Se i tau wha ai titi ai lea mea. O pehi se wha ma. O pe o langi mai o le whao a whiriti le vita ama vai antunei i nai Australia. Ma le tōwha tau o sa vili ma matangi mālolosi. O loo wha pe leo na sa a fiai le tātou utru. I sa moa i le vai ungolo vea so na se ima vai antunei. O whea le tauanga i eis wha mtalanga. E tauanga i atu fo i le tau tātā mai le mō le ala o tau whina ngalo mō tātou loto. Ona o le vai tau le awa tātou iei nei. E mawhaila vai pili masiaki ona whaile la ua wha matalanga. Ma au mai e la ua ia la ua wha maunga. E ona o mai ia lea o la tok. Ma whai mai, o le mea mōni ala nei ma le wha maoni. A o le visili e tauna tātou visilingi ai ma tāupu wha pēr. O iai se wha masinonga. Ua o iai le ma tāupu lea. Ua o le nama ta upu i to tonu o se wha masinonga. Ua iaini wha maumaunga. Ua wha tala noa i nai lea ma ta upu. A whai o le tali o le leai, o lona winga, e mai maua i fua lau taimi. E mai maua i fua le ti ngā o lau loto. Mai maua i fua lau teita. Ma halu wai lau taimi ai wale halu se mea onga. Ona, e re ia o i tonu i o, i le meni tauna o ye. A wa a awe le tangi mi whaangulu le tangi. Ia ora ma waila ia le ina. Sa ili pe lava mau. Pe lava ia moli mau. A wa a lava ma tutoe moli mau. O lono wi. O le awhai ngofi o na fina u le loia. Lea o le a tutula. Mō lau mata upu. Po o se mata upu fo. O lea o lo o lau o lunga. Iso se mea lava tātou te whai. Ai a wha pia fwoi le lea lua tole mata upu an tuta ia. Ona, e wha pia mai o le ai a pe le lava ni molima. Ia o le ala lisi mea ka koe whai. I lano lava i o le tū lafo. E le ma whai ona wha awa. E kusa ua ngaka i ngā. Se i vanga nāla, wai e inisio o cases, e wha pena, mau tausa ngā e wha mai. Ia, o lea whato a maua mai ia evidence fo. Ia po nisio vae ngai, wha mao ni ai le mata upulere. Ia ona tu avantu fo ile o, to ilo, masa ili. O le si mena i tauna si le fie tato. E lua i tu o le whamsinonga, o le i tu tangi, ma le i tu te te. E fe wha so a i fo ila, ia wha matalanga, a o le i a matalia le wha masinonga. Po ani mau o iai le tu te, a le tu tangi, e te tau ona ave o i le tu te. O na o le taimi wala awi nai le wha masinonga. O na soa lau pule leo o vahenga ia wa uma na ilo iloina. A iei fo ila se vahenga fo ue o no ali ai mai. E ta tau fo, o na wha ilo, ile wha masinonga. O mea nai wha mauma ui nai lalo. Ia ona au mai muli ila ia lea. Le talia ina o le wha wina o se manta upu.
O tau maua mai le antole me le tau faa popula tili antu fo ile le langa o le waka ko makwa i o kako vevesi. Ena au tau mawhai atu lava i aso maono tu atu. E tau faa popula atu. Ia le tanto mta upule ring. Aua ne i lima tai se seina. Ia sou whirangalo. Ini faa tala. E au noa ma se faa mauninga. O le alea faa mauninga. O le o le mata upu tono le faa msinonga. Wa uman faa unu le tangi ma ua talia. Ma faa pe mai. O le aso kolu o me. O le aso faa o au kuso. Po le aso furufiku. O le masina o te se ma. Lea o le avala awina ile mata upu. O le mea langa. E ka ona maka upu la wo o tono le faa msinonga. O nisi mau tala ma nisi mau faa kala i kua mai o ngame. O ye le la sve awa funga mo o ngame. E le ai sa uia ia ngame. O le mea ngā le kupu ngi ia le. Lu ngā ma le lalo. Ona, e wha ngalo ia tātou. Le wha tūla ngai na o mata upune. Malona si tepu mua lua kolu wha. Kuse, e manga o kako. Nganga umar skipu mua o lor wha i unga. Ai skipi uma i si skipu ia. Ia na voi, nei te silafia. A e skipi al mele al fa skipu pe savati. E lua me ia. A e re suru. E ke pa u. E le ia na no pa uangi. Ia, pa uifu, pa uaku. O ngai va vela react. Ia po lau mingo. A o lau suru la ne a e misi foi le na a pa kuilu. Ia ka lo vai. Ta lo vai. Ia. Na o se tu ala no le tanto por kala. Ole tu langa le we i tanto le ring vai tau. Le mea o le sa fa afi, o le misinformation. Ma le disinformation. Bua makwale ilo ka ko po fel mela ka ko ngi. Ai vai. O le fingo fi, vai. E fingo fi ka ko mga pe afa pini. Na pa wal tanga tu tal tonu mo ye. O le ari. Awa ya ka ko ngi deri. E musu ina i tato. Taito tas. E lona nganga. Ka ko ki kari ko ngoi ne me ka won ka ko kari ko ngi. Yo, pia fa pia. E moni ma fa mau. Ia la ka ko wa ngangi ku ye. We ile tan la fa pia mai. O le taimi e lu ti ai i puava. Ia le tanto whainga malanga pepa on tuai le tangata. Ile mama fatu o le anga sala ma whianga iei ma puapua ngā o leo langa. I ilo na mafu anga. Lenga o le taimi lea tanto te mawai le fia ma le sa alu tonga. O lai fiu le musu ngā le anga. E kau whapea mai. Oli, seu, oli, funga mua. A wai lele o keli. E malu fui lele. Pio le sang malu o le taio. Le musunga le na. Ya man tua lai lua musu. A fa la o le kele ka ko fa nga inga le si musunga le fe mai. Alu oi. Alu oi. Ngai sa oi. Yoi. Ya la ngo fongo ai le no fa kupu le menga. Alu ye. Kawi masui. Nga nga fa kingo re kawi masui pe la fore. Sona lo malisi musunga le ala fi. O le visidina. O ai le tinga i naila i le vale. Pe a sona le musunga le na e te alu e fai se mea e te a fiat. O ai e ki ngai pe a umako le musunga nga. Ianga. A faiola utali o naua e si la fia le tali. I e fa pe na fu se tama i mananto le tatu tau mwhai atu foi le yang. Ai, Samoai, se o le tua lano. O le tua lano lava lantou ia. Ta atia pea le ngase a malo o le tantou malo. Ia i lato. Le ana si i lima i matusi a au ia. Ia lu tantou tunu i Samo. E moni ma wha maoni lau mau o oe le te tautua ai tau malele. I so se tunu o le o lo e no pia iai. Wha awhetai lau pulelea.
Ave foi la. Mo tanto va ia le mele o tupu. Ua ma kua vevesi le au, vevesi le po. Io. Vevesi le po, vevesi le vaveau, vevesi le au. Ai se. O le mau fa matalanga le fea lua. Fe avea ia le matangi. Ai te lo le me mari le tupu. O le vevesi tanto i lunga o penga te fai, langi mantunu e mamau. A o la ve to fi mari sa mo e uia na tau. Fa le tonu foi winga o le tau nisi o tai. A o la ve to fi mari. I o lo tanto o tunu i samo. E alanga fai lau kala. O te mana tua le tele o tau sanga i masa no anu i samo. Talu mai lava le whaamsidong. A min le. Io e whaamsidong o le whenga palota. O le haka ko ke vesi ka ko i whafong. Tole. Aka kaungua kwai whare olo. Usu mele pesi ala au whai pesi. O vape. Boi. E si armere ku bui. E o ka kofo ku i whafo. Whamai lau au taxi. Taxi. Ia o ka whakafu i wa. Toli. Mari au kere o koe au taxi. O ka whape. Soli. O le bere e vesi i maa kou i ngā ori. Olai. Ioi. Ko i pa o mai ia o le langi a ka koutu. Ala ka anua ko i samu. E le i o lai to a vi maali e la. O le la vai alu le tangata ia. E vai anga ia fuafuanga e pe o na mahasani ia. Ia o le mea lale. Na o na tanti antu yo au tafa. E sa oi? E le ai masa ua ia. I lou fina ngalo. Sa o le lava lau wha au tautanga. A wai whaila. O la ua ia tatau. O le avantu o le tuua lalo. Ina ia tātou mawa i se nofo fi mali. Ma se nofo toa fi lemo. Awan fi ngalo ngau. Fi ngalo ngau le ari. Anga wha peangi iu ke wha ko so finga. I di se mea rau kau whai a kua i fua. Ele awa ia. Ele mantapia le mana ia. Ele awa ia lau pu a tama whainga. Ai o le whantou whala inga whantou ina. Ia e pei fui lele. E sa o le kala le coach le anga sau mai sa moi ngi sila. Sau le coach. Sau walu kore nginga le aku. Oi, wharongo kunga coach. Sorry. E manga ia sa wa upura fa nga vui lele kimia ka momoi. Ia e kele me ka mo sa sa ia ko ka mo mai ku. Ia wharongo kunga fa ia nga ringa sa. Chon, bomba wanga me fu e leo ilanga. E ku kongoranga ku pa o harunga i sa. E ana ku lo marka ma. O mai lo mala lo pi a makalo mo kuri. Yo. Ya. O wharongo ku la lo kapi. Sorry. E whai ia li se manga ia. Makau kia ia. La fonga ar whai au. Ngala wadu ak mungi. E ua whai whai. Ua wharongo ku la kapi. Che pe ia wa ki ngai. Nga maka o kau manga ia fui lili. Buhe, so se mea fau ka ke wharongo. E lua me maua tato. A le fia. Ia e whanono. Ia, nga wharongo ku la kapi. Sorry. E upu fau ar whai au. Ngana wala kumungi. Wa mele kana fa ya nga. Spring tio. Ia longo winga. Spring tio ka mo ele a koyo. Ia koe kangi vai. Sprint mai. Fa lima fa se fulu fa fulu lima fa los fulu. E fa fulu lima I foi ke fa longo. Koe a ele lo aku au le langi lo se langa wa ye. Wa le sprint ke mium. Wa viulan fa ya nga koe dia ko fai. Sprint mai. Ave melo marcana kapki. Va kalia lo sunga le fia. Ele ia se sia upu e lua mara upunga. Mankore upu rewa wa ngalo le fia. O ka mo e sa yo. O le sprint. Ai ko le ngirengi mai kua. O longo winga o le jog. Ia pole. Ka mo mo. E ser ka mo e alu le ko ngai sprint. O le ka mo e mai kua. O le jog. Ia jog mai ku. O le mea na waku. Ngā rua kua si whaia o ngai sa mo o ruanga upu. Ngā kau ngua kua malai. Ia mang kua la lai ko lengi mai kengi o au soka I risi ku.
ngano lo marjak ia ua fiu la una kapi prit sprint yo kaungu la le po prit sprint mai mai lo markapi au zungan fa ya ele ia se si upu elua ai se wa sila mai ka ko yo ar ke minga ile wa nga ole u pui makafa o isi wa fa ko ku fo inde ita ko a fioki ya mangkua la le ku fa ya onga man fa ya onga ngolang ele u yinga se kai malang ia ma le au soka ka mai kai le koring merisiku o fa longa ku lan fa ya wa makan ka meia fo ile le ngo ka mai kai e koring me o le soka mai lo markala fa ya nga ja, afkaile. Cecilie lo sunga le kapking. Ai fa fonga mat. Ja, kukuro mala. Koi kuku fa lino. Fa pe wo. Ele ai di mo kwa pao fula ma ko fa ya unga so. E ko se ve kau yer ka mo e for awa king. Ai fa mai lo markala ka malo. Lo sunga le kapking. Ja fa pe le malo ka kwa. Malo lu ko avevo ke kele ya manko fui kele e pe senga makua le o usale la makanga foi markau vangala a ko le nginga ra ka pi me le ai la male ulanga ko ngora ma nga yu mai mo ki minga ya lo ngi usida ringar ka sia le upure nga sombo alai pasi mai ko le nginga ra usoka ka mai ka pa lo ngong mo fa ya mo fia kango lima kwa le ula le la ko e fa mai lo marka la kamano le fa lo ngol le mai ka ko a uban ko sprint yo bo ma yo lo zungol fa ya le a umanga ili ko fa ili sprint yo a ko ili ko fa ili onga ko sprint ma li mai le ko ASB Polyfest. Experience passion, power, connection, legacy, and culture like you've never seen. ASB Polyfest, April 2nd to 5th, celebrating 50 years. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Afia maua sosa, Omega ka, ia na lowi ngoa, Omega ka, sabale tau mo fie, Omega ka, fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, o le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, umalole keisile Omega ka. Radio Samoa, kasilima I Vakuru Amo.
e malo le seunga mai hani mawhianga i le rivai ngolea wauli. Ea e malo whaiva mtapua ia. Ia o whaiva voi lele. Ia awai si le fia mau tātou i loa. Bernie, le Perini sesio maunga o Alapanti. Pai au whala au whamon mole. In this update, Auckland Council is seeking government help to address a sudden spike in homelessness. Its community impact team says numbers of people known to be sleeping in cars, on streets and in local parks have risen 53% over 4 months. Jordan Dunn has more. Auckland Council shows the number of rough sleepers rose from 426 in September to 653 in January. It says an unknown number of people are transient and mobile. The Council's Community Committee has written to relevant ministers and party leaders concerned about reductions in funding for acute housing needs. A grim set of results for the governing parties. A new Taxpayers Union-funded Courier poll shows National ACT and New Zealand First have lost the balance of power. National's vote may be up slightly to 33.5%, but it's been leapfrogged by Labour, which is now at 34%. Combined with significant drops in support for ACT and NZ First, the coalition would win 58 seats, compared to the left bloc's 62. Israel's cutting electricity to Gaza, fueling further claims of war crimes. A week ago, Israel stopped all aid supply to the 2.3 million people living in the Palestinian territory. Israel says it's to force Hamas to release its remaining hostages. The BBC's John Donnison says Israel cut most main supply when the war began, but it's now completely disconnected. That will primarily affect the operation of desalination plants, which are crucial for providing clean water. The government's topping up its International Visitor Fund, hoping to woo more event organisers here. Some $3 million is being spent to let Tourism New Zealand increase its annual conference bids from 90 to 110. That's news. In sport, Stephen Elka has clinched his first victory of the year in a thrilling climax to the PGA Champions Tour event in Tucson. Elka has won in a playoff, birdieing the first sudden death hole to slip past American Jason Caron after both finished 12 under for the tournament. Shane Van Gisbergen has been tangled in a multi-car wreck at the latest NASCAR race in Phoenix. The Kiwi driver entered the race from 29th after qualifying. He'd moved through the field to the top 20 before the 11-car incident on lap 99. Van Gisbergen left with nowhere to go. The 24 car of William Byron would be a little bit better. Oh, trouble in the back and 2 cars in the wall. Big wreck. They're still wrecking. Van Gisbergen ultimately finished 31st. Christopher Bell won the race. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Fatalo fato lau tala neo le tau mo le so mo le aso atai au. Wingo le tau mo le so, ele lei wingo le tau, whalongo ina langi mai o savini mai matu, ma o le amai tawina le malosi mai i le afiafi. Vevela whamawina mo le aso e luis fulu ono tikeri, ma le malu luis fulu fati tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi anane, le suta si minutete ai le tula e valu. Mo le aso atai au, o le ale lei mai wingo le tau, whalongo ina fo i langi mai o savili mai saute sifo, fatupula ia le malosi i le tai au atai au. Vevela wina mo le aso atai au e lusu fati keri ma le una manu luas fulu ono ti keri. O le au soa ele lai le tai au atai au e le sfulu 5 minute te ai le tula fitu, ma o le angoto ifo i le toi sfulu 3 minute i le tula valu. O la utala nau le tau mo le so mo le aso atai au. Tasilima i vatolu amo. Radio Samoa.
Tofaya fiu semole tufunga faiva tapua ia e maruia stasio frantunga fulu tonu mela tatu office day ava me ala tanu siaki fa pe kai ko levanga malanga ana tanu fa me ola so malo lo melepone io e olo wasfa nauna to te malo lo ai alo fa ropita no mafaali so fina ngalo e winga ile luma na io tau langa mai e mo bia le pule nga no au kilani lau so swani ile fainga wana fai unga tau se le ni moati na e ile tau sanga lo mai nei o fa tala noanga e winga ile fu fanga fa tau sanga ale pule nga no le wata tala se i au lia le so lo se futbalu o mati ba tau te mo bia so fina ngalo falia e winga nei fu fanga mo tatu i tulangi mo ni se fam talanga ile wala faali so fina ngalo asiasiane ile ak have your say.nz/our plan
O le fitu au lele ma le fitu taiala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O le wā se an tula vau le wanti as fulu tasi malawa miru tu te nei lein tu lain tolu. E wha tala tu I mātua langa te leo le whana wā onga lau tu wā onga le dei as unga fua. Tala wata mai tio me o tu ea mi lea onga le dei as unga fua. O atu me sa whailea. Onga sa ea onga pola dansa e no whaile whale. Le rei sa wai mo le tātou pola kalamba sani. O Fesili Matali, langolango ina malo si ele whaleo fo le Uncle Sprint. Ma ua māntau o fo le Uncle Auntie Maleuso. E lungo le Facebook, UNKOZ, PRINTZ. E maua iei lo avnoi le afol tolu. E mo le tumiringi, o le wafa tasi mele sunga ia Victor, o le tautumara unanga lea a le Tire World and Auto Limited, iona la lai lua I o Tara. Victor ma lo le nganue, ma lo leon sa I le manu lua le la le dia o. Ya, ile ava tere mare so lalo ia pataro paso ila paso mo ma lo la manu sa I ma lo ko tu lo sunga ya pataro pa foi lo wa ta foi nga manu sa mo tu no mo ta malawa ya to pero le ma ta mai ai I si foi lo lu mo ta vale o ti me fa na ya onga ya ma lo la manu sa I ma lo ko ta ya to Ya, ua tanto o le ele nei ia sunga fua o le vea solo na lua fo nei o le masina o mantia Victor o a meile tanto o nanga o ani wha pitoa, ia o ani wha mama a venga o nai, whiangai malau sunga leli pule. Ia, taina wa mon matondo whauru se o manu ia, amasa te tato pambua te sini, mantua ono senere to sepe a pe uturo sa ia matou, o le tato pe sino li batasi, le lua tala no lua, o le kortiso, le tala I watoku sene ia manatua, ia tanga steno Apple Car Tax, ia pole airpoint, I tono tato pambu na maure arawa discount, e utaro taavali ia mātou, a whāpeolo mōso a kāre e appointi, a whasi e whara whenga wē, matu e la tori kāre ia ti oi. Ia manatua o la kongkesi rau ki e iwa kil kalama whaintu e whio, lua so fitu stala te tō mia ua nei ngalo so kongkesi fau a whāpea kia, o e lea la kongkesi ngai iai e whainko e swap, e whaki so kongkesi fau ma ia mātou. Ia ua nei ngalo lo swafa mai se waro no mea tupo tunga tato sek, a te manmaro ko sisi rauta, Sirau tala whātu marausa ia mātou vai aso te tasi o le swafa, lua man mālo mo neida aso matalina palamu, I oilo whamonina ma tatou vauta o nei vai aso utarausa ia mātou. A ngai mene tatou a parisinia, o le tatou whātusi o le tasi li matolu istama ki vote, a wane ingarora ku service a ia pola ua transmission service a whāwhenau whai ua whaungi leo pa o teno lau taavale, te ngilo wiki turang whapena, e whaneko mātou tano whaporo sa, risi ko tātou taavale, mana tua lua e nisi tore nisi mo runga, tātou pari lis, na ole tātou piki apu lama po tātou pui, e whena risi e mātou o whena risi e mātou ni asiwi kasi tumin nei, mana tātou yuk lawa lo risi, ile tātou parisinia, au nei ngalo sa usnoko, o sa pupas, ile tātou parisinia. Sai whanatau tongi vea soa whapesia, so e sa usnoko, po sa pupas, yo tele vata toda pupa sa rotenana sa no mai ye pero feeling ai ama so na le was utala pe ni ama sa vea so ye mo sa to pupa sa sa fura sa to we pas sa to fres a fa se no wala over kililo pa ulta vale se na papile se sa e me se lava sa suta vale to willy yo wale pase te por e one au ne ngalo te por e wolf ye was utala ki to mia a pes fa so no de no ta protection sa mo o lo mo ta vale pa ta vale fo ta vale wai fai lo filinga a le ta vale mo ai to tele ta vale mo to bolanga SUV cars ya ta to small cars
to mau ko ta kai ko ka se nei mo ba nga ia sa de lupa ia o mo ta kai ko ka ia mo pias to ta to pias to ia nga ta folea ta to pikia fu inda haila man di sen o man di pamana ia mala tu ia pa u la po alwas ko makta ya males no ko man fa pi ya o nesa me ko por ia sa fa to ro o man te ya ta to pikia fu nei afa peso sa ba tuai ke mga utsiki to fai forma to fena tudang ahora va meter sumai mo oi ro dai sene ta vale to lo mas ngora thanks statement para isa usama ina mas to fa ta vale kila go ta vale ke mga uyai bila kusilinga ole ta to atusi ole ta sigi matolo sama ki ro manomber telefoni te video ngai ya ole o iba ro fa to dua o iba ro fa to dua o ole ta to fa ina ta solo peto o tara lo mota to se ki me ku amata mai se sulima pa ile dua suruma ai lunga temine ko panga solo special mota to se ki me le sai dua surwa mon na ta avale la yo fi o de provincia o le Hilux ya male resta PT50 o ta avale na yo fi ta to win dua suru to fa lu special temine ele to tiringa to win mo to awala ni fa wai mo ko mala o gasta o tra ta avale ta pe ta ta una dua suru lo era de stika sa mo fena no pi ai pula vo te pi stika sa mo pe va pi stika hila e ta ko venga dua suru pa ringa ta to speso temine ile ta to fa ko po mo lan la sa e ke me ko fo ita to nan ta to ai mo temine awan dua suru ile ta to fa to to lua to ma to kimba apa yang ai sau po wili ang akin mga sui nga mga tolo lima person man to fena tulangan mo oi sui pa faru ta vale kulilaw kawalan me ega sumatora daw sa yaso e pulang oi daso ki sa wala daw elan me ito tanto fatpau ang nga to kolekta to padisniyo seria ta to si stay or lay by man who's called ava ka ka pa ta vale te ka ki fix ro ta vale pa ta dia pa to who's called ilo chato fatpau wala nga to kolekta to padisniyo me telefoni o iba lo kitasi tolu o iba lo kitasi tolu o ya so sai tan no foi si alo sambo o lo lava fo to mai me fo tawa ta vale na to fole o to mo pa o ta vale ya mo termination man pa sai o mo no ta e man yo fai bar nimba ai mo na tu la le voli So for me, Manuela Sunga Victor wa vera wi ma funga tomo moli o le tomo la danga le Tire World and Auto Limited yona la la luana da o Terrace full val medu to te ai nei ia le tol 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Okay, you see right about now, we're finna take it way back. We got light reds in the building. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside, P-Town, 5024, click, Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la la la, ta ta la la la. Magnetizing, so fancy with that hook. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling. But it's stalling, still got me singing ta la la ta ta la la la.
is getting hotter up in here. We can't cooperate. Come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance. Get a right cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. Yangara Maya DJ Darren Langatui Leola Sungaya Wayno Biore Fafungan Jayno Lusfulima Malafa Vedute. Hotel July Tolu Stimulate to Mao Odan Tulaman to Polkalam of Silvertali Molefa Nawe Pay on Langloida Ele Anko Sprinter Baway with Jafu Yamalofuma Fanole Anko Anti Boleuso Yam Faithful Lomye.
Ya mami Jeffo toni ngā o auta alo. E langa te leo family reunion ya o talanga tum so sfa mo lava e pe o finga ye malo tatu. Todo mo e lunga o Facebook o Instagram male TikTok. E fa mo ya joile antonga le fitu tau sanga. O le tua o le sunga le ya le tanu siaki o le tanu sa dato mafutai. I New Zealand a le te vai atu. O le ua maupa o lola uka mai ngai me le pone au sta. Tanu, ya lo fatele atu mo a famatu ya atu la soifua. O si o tua a po si o tira fo. Tamaiti, fo si pau. Sui o fua o ngale fale sa do mai tanto polokalame o sili manta. Mole
silly low Tasi limoi tu, amo. Semino wan tiu le wan tasi mala famiru tu te ni ya le afo le tolu fa tala fa tu lo le fa wa onga le utu wa onga le ya wo le nga tui le o man tua o le na tu wa nga yan tu ai ngolo fa le mai o mai o to le fa na ya mai le onga o han tu mi sa fa le onga i le ni fo ya su fu ai fi tu le ya onga ai sha le be wa ele ya lo i le onga ya le le o le rau tala atu ia le leina mo o tole whanau e mwhiona wala au mai tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu ia talo sia o lea ole a e wala au mai pia wheo nei tia wanoa o le whai unga le wea sona se mwhai atu nei le na whanga solo ai ia le wea solo na lua o le sama sanga o le HSBC Challenger Series le na au ia le manusina ma le teito fitu o le manu Samoa. O le ala wa qualify na o le teito fitu o le manu Samoa. I leisi tamalasanga e whai ai le anturu o i le anturu le la whai ai leisi tamalasanga o le HSBC Sevens Challenger Series. Na o le teito fitu o le manu Samoa le usawa tuai mai au e lua Samoa ma tua o le na au ia le manu Samoa ma le manu Sina. O le visilira, o whele aturu e whai ai leisi Challenger Series e po leisi tamalasanga e le masina fo le masina o Aparila. O whele aturu e whai ai leisi Challenger Series e halele alo e su e mele tali o le tātou silio na e wala umei lea tolu fitu fitu tasi lima i tolu na utala.
Ola wutoi lu sul fami du tona ta leo le July fa to mi tona utala tu le na mo o tole de vai ngola woli tolu fitu tasi lima I tolu fitu tasi lima I tolu no tu elongo tono le tanto sei fai la solulu e poi le marmano il mi tiafu saunia ele Uncle Sprint semawa yai ia mi tiafu le Uncle Auntie ia maleuso anu lungo Facebook por Instagram ta ilalo le UNKOZ PRINTZ mo mai da ia to of alu sili o fele tunu leole asi antune yai ia le tabu sanga o le HSBC 7s Challenger Series le was sao tu yai ia le te to fito le manu san mo ile masina fole masino a perila so mele talai a le tali o le tato sili wala mo le tato no berna mo tala to mo le fa na tolu fito tasili mai voto Got real haptic fun on the bayou. They put dope, found new places buzzing. The game folk come Steve on by dozen. Dressed in style, they come walk wild me on my own. Santa got real haptic fun on the bayou. Jump away across this pine, fail to go. For tonight I'm gonna see my cherry. Take guitar, feel for jar and the game. Set up a gun, we'll have big fun on the down, get in the field, and you catch all the thieves in the bayou. Swap these months by a bomb, what you do? Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, fail to go. For tonight I'm gonna see my cherry. Take guitar, feel for jar and the game. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, fail to go. For tonight I'm gonna see my cherry. Take guitar, feel for jar and the game. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Ole tingelo joins fulmaliva minuto na tale ole July fa por glame of silma tali mole fa na ole fo I vai ngola so in o joins fulmaliva minuto na tale ole July fa Ola je fo mai le tanto silly of fele la fa yele si vai ole HSBC 7s series le awi into yele te tofi tole manu samo le masil fo le masino a perino. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In the year 1899, 4 newspaper reporters were searching for a story. They each worked for a different newspaper in the city of Denver, Colorado, but by chance ended up together one Saturday evening. All 4 of them were desperately needing a story
to publish the next morning in their Sunday newspapers. For them, no news was bad news, especially when facing a deadline just hours away. Finally, they decided to just make up a story about something that happened in another part of the world, since it would be much harder to check for truth and accuracy. Remember, this was over 100 years ago, before television, satellites, and the World Wide Web or Internet. After much discussion, they came up with the unbelievable story that the Chinese government was tearing down their Great Wall of China to show international goodwill and welcome foreign business trade from other nations. The story said that some American engineers were coming to China to bid on the job of helping blow up the Great Wall. Remember, none of this was true. Well, by 11 o'clock Saturday night, these 4 reporters had worked out all the details for this far-out, made-up story to be published in the next morning of their 4 newspapers. They never expected anybody to believe their obviously fake and phony story. But to the reporters' shock, people actually did believe it. When the Chinese read that the Americans were sending engineers to tear down their Chinese national monument, they of course were very angry. One group of Chinese patriots even rioted and attacked embassies, killing hundreds of foreigners. In fact, this imaginary story and hoax made up by 4 news reporters started the international conflict and terrible bloodshed in China, known as the Boxer Rebellion. You see, the power of our words can be used for great good or great pain. Even what we think are just small jokes, gossip, or white lies can badly hurt, even destroy people. So won't you ask Jesus to help you control what you say before you start a war of words that hurts your family or friends? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
hallelujah. Yahweh, hallelujah. Yahweh, Yahweh, Shaddai, hallelujah. Yahweh, hallelujah. Yahweh, Lord, I'll be on hallelujah. Yahweh, hallelujah. Elohi Israel, hallelujah. Yahweh, Supermali down over Pesce alle Hallelujah Worship Team. E bala Pesce wa whaingoina Yahweh loa e tōluan tuile poloka lamena ole Think a Minute. E tamiti wa tōluan tuina male tātou poloka lamena le rifo ia sunga fua vai lo homework e whai i o e wawere e boe wawe fuina e toiala i le aso a tai au. Ia e tātou whilo ia i le aso lulu a tamiti lango tai au i le meutali i le aso a tai au. Ia lofu tele atu mo o tau whaavutai mātua i le whaavanoina ea o le afu. O le telefoni ma le teimi wala au miei na ialo fo i mawhanau i le mātou polakalamena o sili matali i le rei a songa fua langorongo ina malosi i le whalekeke a mine le whale ofu o le Uncle's Prince. Ia me le stofi ma le Australia ia la wha i le tātou se i poi o tau la manu malo i le whailonga o sauni i le whalekeke o le Fina's Delights. Ai, whapte tele mo le rivaeng o le fiafia lofu tele atu. Mo o tau le whanau wa iau mea o ngai whai wawena moe wawe foi. Ia na e toiala i le aso a tai au. Ia e manu i tele le nei a fiafi ma fuafuanga. O le nao lo o a whianga iai. Ia ma o tau a inga. Whapte le mau tamai, manu i le fiafi soifua. Na alofa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, vevela a. O anto iwa rei minuto na tala o le July 1 Samoa e o le tautuala da mo oe. Le rifo i vaenga o le aso ngangana o le tautamali. Ile tātou mafutanga i e potoa le tautai e le teimi sasi e lana wa ai. Taite atu le tualo tau soifua malama tuola i le asolulu. Ia ona onisi fo tūlanga. Ia po fuafuanga wha le aingo le ato i se hai mai ngā ruenga i le aso a tai au. Mangalo iso leo i lau titi whaitama le rewaengo le fiafi. Mara tua tala mai Australia i le tulai wha. Ila fiafidein te pita mai elfal tua. Ia Miriama la toa Paul Murray. E ona so ila ia le male porgalambe o ganga i fo faiva toi tali mai le fainga malanga le sa le fionga ia pestale an to severa ia e pe o de malanga tuai i sa mo le dava yaso o tua na yatu ia tanto filo ia le sululu ile lo fa malanga le le tua le tanto mafutanga ile ni fo vainga o le fiafi ia mo le tuai ia fa mai senga ia inga wo mai masani ia ona le vala upa ia le tuai le fionga ia po le tama foi ia tola papa Pauli Sefo
e pe ona to se mai ai o ia mai le nei ia le lolangi le dava ia so o tuana yantu ia maua pe o tantu ainga o mai masani ia le mafana ona o le pai mai o lona au fa mal fana i o tantu loto ia anto hai fo i male ai o nganga ia manuia lau fenga malanga to le papa e oi va tu tele mole tantu mafutanga i le nei fo i la lolangi e tumu i fi tama fenga talo fa angada mai le mai ya pali pe fo il fale tua ya sita ya o le no fo alo ma le pa ia ai ngalua wo mai masani ya ai tanto tanga vai ai ile fantunga mai le la so be ya e pe ona e tantu ai le tele o tu sanga o tu na yantu ya te lo fo ile moli mai ya family yanga ma lo fa anga ya mai le to fa ile swafa ya pauli onsi ya ma le fale tua mai au Italia Manuela malanga tolo papa Pauli Sefo alo fo tele mo el tama Manuela via vi Samoa alo fa tu fa so ifo ia matua ya au fuala au fo i tena na i fuala au manolosi ina ni te wa vave ai na motusia le tanto mafutanga Ole